Tapu mo e awhio e tau tai o tua i o tau lotolotonga, o tua koe tamai, alo me lau malia mauni oni. Whatapu ueni ki he tu i o tonga, kingi tupo uono, taini kuini, nana spau, pia mo whale haa mo he ofo. Whatapu ki a ho eiki, moha matapule, o ku whatapu mawahe ki he ongo no pele, o na kau mai ki he polokalama koe e whiawhini, ek no pele whawhanua, pe ki a eiki no pele vaia. Whatapu heni ki a whaiwhekau o ngā te akata, moha atakilotu, pe pehe whoki ki a ofa liki, o ne whakakato mai ai pe nolo koia o e whiawhini, ai a koe polokalama ma ke heni o ku poupou mai ki ai polokalama o ku tokonia he pureanga Australia, koe Balance of Power, pe a i whingau e aki, pe mo e kautaha mitia koia a Tongani, pe koe Media Association of Tonga, pe whanau no koe Matt. O kwatfo ke whatap ma wahe, ma ai ngahi ako anga ko toa pe o kui heni i he whiawhini, ma loa pito whanau, he mautali lelei ai whakaawhina e whahoko atu, ki he polokalama koia o he whiawhini, ai au whakaweinga aki e tau whakakaukau mo whalaulau loto ki he hala whanonga mai koe ne tau e te au ni mangofulu o e tau koni sūtone pia mo e tau whanonga koia ki he kahau pia kou tui pe lahi o mo ngai whehui e omi ma ai e kau penolo koia o Houani ka tumua ke kamata aki e tau porokalama ha tau lotu au kole heni ke kolisi ko tupou ke nau hua mai peha ngai vesi pe me he himi taha wha o ka hiria e lava mai ai whakafofonga me apea ko maolunga o tonga ke whahoko atu e tau lot kamata ki mua apea tau tok hoko atu. Malo. Ko le pe tau koe ke o lotu. Ka toa mafi mau whawhtai mau whamalo ke hawhiona koe a whakaloa koe ni. Ke tau la mahau mai mau maui mau sa mai a koe ni. Ke o whamatata pe a whena atua. A whio mea manake ke kamata e mau po kalama a koe ni. Ma to mua kole o whamemore e tamai mo ngahi. Anga hala ko tawa pe. Kole whamemore a whiona. A whio mai e tamai a manake kamata e mau po kalama. O mau kole halau maali ke mau kamata mai a whiona. Tatake a ke mau tolu o haimi mau maalohi. Pea tu ke hako e polokalama e a koe ni. Ngi amulangi ke whawhuk pe whateunga ka whiona e ko tāuia. Mau koe ngai mea nei wawhe taha aloko si suka esi kako mau whamui. Amen. Whamaloen ki he whapafonga me apea ko maolunga o tonga e whahoko koe e tau lot kamata ki tau porokalama o e whiawhini. Koe whainga maali e koe ni, ko whawhi ia e whapafonga pia me he Balance of Power. Hangepe ko whakatau kei atu, koe taha ni ngai porokalama o ku tokonia e puleanga Australia. Ai wha te whito e nau ngā we ki he wakai ki he potpotu tātau mo e tau e ngai whatongia koe a hoik whawhine, pia mo i tangata. Ai koe ngai tau lahi e ni ko ngā we mai ki whitu Pasifiki, pia koe pia na o
ofisi i Tongani, pe ko e whiawhini o ku honga ia ai polokalama kautaha mitia Tonga ki kauwhata pe mwe nau taki whawhitu me nau ofisi ko ia i fisi. So I'd like to invite a representative from the program Balance of Power. So we're very fortunate this evening that the regional manager from the Fiji office is here to join us for this evening's program. So if we can please give Mirioni a round of applause. She will be delivering our welcoming address for this evening. Malo. In the true Tongan style, I was not told that I would be delivering this welcome address, but thank you to the organizers, the press club, for giving us this opportunity. To the esteemed panelists, the speaker, Lord Fafanua, Lord Vaea, Reverend Ungatea, and Ofa Likiliki, welcome and thank you for accepting the invitation. Bulavanaka to you all, and we hope that we know that tonight's deliberations and discussions will be very helpful and fruitful, particularly to the audience that we have here today. Coming in from Fiji, this has been an exciting opportunity to meet the next generation of leaders in Tonga. Back home in Fiji, we struggle with issues dealing with youth knowing who they are, knowing their constitution, knowing their culture and identity. So I'm glad. And Balance of Power is happy to be part of this process, building the next generation of leaders. We also welcome you this evening and thank you for accepting the invitation to be here. We know that this term is a busy term. We're all preparing for your exams, so thank you for making time to be here. Thank you as well to the teachers who are accompanying our students this evening. And to those of you that are tuning in, welcome to tonight's press club. We hope, on behalf of Balance of Power, we hope that we will be able to have fruitful discussions to help us chart our way forward. Where to from here. And also on behalf of Balance of Power, it's just saying that we want to encourage young people that this is our time to learn and step up. This is our time to say yes to the call of leadership. And we know that you all are talented and you have gifts and you're able to give back and contribute to nation building. With those few words, welcome again, and thank you for tonight. We look forward to good deliberations this evening. Thank you. Vinaka Mirioni, whainga malia koe ni tukuma pe ke hoka te tau polokalama o kumahino pe o kumau inga au pito ai taime kau pe nolo pe whakangotoa mo lava mai i he whiawhini. Ko kingo ako tālita tui polotu kefu ko e sekeritari au ai kautaha mitia ko ia Tonga. Pea ko kore whamoemole atu koe kutu e hauani koe tongi pe whatongia ko hi koe mo ua tuko taha nei ton ke ne tatake polokalamani. Ka hange koe whakatalanoa koe a Mirioni ko tau tolu koe hape ai whatongia o kutuku mai pe kore ke whahoko e pau pe ke whai i he tau mua pe ke whakato pe whakolele ai whatongia. Pe ko whamaloa ke korisko tupou, hua mai tau himi pe he ke apea ko maalunga o Tonga i whahoko e tau loto kamata. Hange pe koe whahoko atu koe tau whanonga atu whokieni ki he whakailongai ai te au ni mangofuru mātau ai konistu tone koe a Tongani. Pe ne pehe ku fia lahi au pito ai Balance of Power pehe ke kautaha mitia ko a Tonga. Ia ki nau tolu ko nau mea mai i he houani
ke whakahoko atu hawahe pe koe whakaamu whanau pe hefo ki kau whakaafe koe ngahi maika koe ni imu ani e ia e whainga maali e tuku atka ki mō tōru ke mō whakahoko mai ha ngahi whehui koe kolelewa ke mō whanongo lelei ke ngahi whatalanoa e whakahoko koe whakaamu ke whehui mai ngahi ako anga ko toa pe whakatonga pe whakapālangi koe mahu ingai o miho mō leo ko hui koe taimi e kau pēnolo mwe ngahi whakatau kei te nau whakahoko atu. Hange pe koe ako whakatau kei atu, tari whiawhia mō tōru mō mea mai i he leti o, pe kang mō tōru i he ope, ha sola mō havulangi, tau kau whakataha i he porokalama koe a Press Club. Pe hange ko hono tuku atu koe Press Club, hange pe ki whakalea ma kehe, ka koe mō ni koe whakalele pe e kau taha media, i he tau mua ke whahoko hangai whakataha ma kehe peheni, ke omiha kau tau kei e ngai mala e kehe, ko wike whahoka ta ngai whakatala noa, e ngai ka venga o mau inga ke whonua. Pea nge pe koe mō mea i, tu ke hange whaelonga i koe ko ni stutone, koe tau whanonga tuen ke te uwhili a tongani i November koe a hoa noa. Pea ko tui e tokoni au pito ai penolo koe a e whiawhini, ke tokone kang mō tolu, ke au ngai ka venga mō whi ilo ki ai. E te watu pe ai whawhilo aki no ke nau tolu ko ia o nau penolo i howani pe whahoko lewa ngai whehui ke whaia tanau whatau kei ke tau kawengani. O tau tari whiawhia heni no pele vaia, Lord Vaia, koe me mi pau whalea o tonga, whawhawhonga no pele ma tonga tapu, o koe ke sola hataha ke ik no pele, koe ni i ene ngahi to'o whatongia, i ngahi potngau e ke kehe pule anga, kai tau te whito he malai koe au e sporti, pe pefo ki hino pātolo aki, e tau tuku whakaholo whakatonga, koe tau lea whakatonga, pe aku koe taki an Lord Vaia i ngai malai kehe kehe, pefo ki hene ngai fua whatongia, i e siasi pe amoe kolo, pe aku kole mua ke tau angmuha paspasi ma Lord Vaia, i hene mea mai hawani ke tau kau whataha. Ko Lord Whawhanua, koe sea ia o e whalelea o tonga, pea oku o tui, oku whiawhia lahi ak mō tolu whanau, ko Lord Whawhanua whoki oku ne, he's an activist for Young Voices. Oku ne popo i lahi ai ngahi porokalama ngā ue, oku ne teke ai leo e tau tupu, ke hoa mo tau, pea mo tau konga, ke omiha mo ngahi leo, pea ko tui mo wakaipe ke ngahi porokalama ngā ue kehe, oku popoa e no peleni, hange koe whalelea koe ai ho ik whawhine, kono teke koe ai ngahi teknolosia mai tau tupu, pea ko tui ko ne kaumai ho wani e lava ke o atu ai ngahi au sia, pea mo e tau kei i hono mala e me ngai porokalama ngaui kehe o ne pōpō mo kau ki ai ke tokonia ke o mo ilo mo tau kei i ngai mala e koe unau whawhatongi ai ka taku paspasi mai Lord Whawhanua. Ko whaiwhikau toke tā unga te akata, ko Palestinian po ngawe ako ai Southwest Viriana o tonga, ko whakaet pe o mamali mai ai whanau ako siasi, o ku make he Facebook, ka ko unga tea hono hingoa. Pea ko tui o keipeke sola hataha ki he tokotahani, ko whaiwhikau i he siasi ka o ku lahi au pito, ai ngai porokalama mo i whatongia o ku kau ki ai, he ko tokotahani o ku ofa mo manako ke ngai ngawe kehe, o ku whakapatonu ke tō tupu, mo community, mo siasi, pia ku kawa unga tea i tokotaha ko tui o ku mo maheni moia e ne whātuka te ngai whangamatala i he media, pe ke media whasosiale, pia ko tui e tokon lahi e ne kaumai e ho wani ke vahe atu e ngai tau kei, pia mo e ilo ngai porokalama o whakamatā ki ai. Mo kātaki o paspasi mai, whaiwhikau unga tea kata. Last but not least, again, o ke mo sola ke tō tahani, ko o whalikiliki ko tale kita ia o e sentama ai ho e whawhine, pa mo e whanau iki. Ko tō tahani o hangepe ko toenga o e pēnolo, o ko atpe lakanga e taha, ka unau tui ngai tata kehe. Ko ofa foki o ku toi tau ke i he mala e o e lao, o ku ne kau ki ngai pōkalama kehe o poate, i he ngai ngau anga ko public utilities ko ia e pule anga, pea o kau ofa, i he kautaki, i he wheitu o Pasifiki, pea mo mamani foki, i he lava to whahoko ai ngahi lea, ko i ko no teke pe ai whinga koe ke tau ta ofi, ai ngahi whamamahi, mai ho ik whawhine, pea mo e whanau iki, pea ko tui o ku hoko e omi, ai leo ko ia i ho wani, ke tau wakai ki ngahi au sia, mo e tau kei me ta whaki ko ia, mo ka take o Pasipasi mai a o whalekiliki.
Malo pito ko hi ko tau taimi e tukule vahene ngai fehu i ke penolo pe ange pe ko fatau ke ya tu ko fra amu ke mo kata ke fanongo lele ke ngai tali pe mo fatau ke e o atu ko hi ko e frata pu e fehu i e ui tata pe ngai ko anga ke mau mai pe mo fehu i kata ki ko hi ke hoko ko lele pe tau polo kalama ko hi ko e tau ka venga e fai leva e tau ki va kai si pe ke ko hili ko tau fononga mai ko en ke lolotongani pe ange koe konga honoa koe tau kawe ngā koe tau wakai koe ki e kaha u. Ko tukule wahene whainga maali e wha mole mole ka pau te tau kamata pe me he eki sea o e whale alea Lord whakawhanua. Kole pe heni ko hi koe tau kawe ngā i he tau whakakau koe ni mo wakai ke whanonga mai, hala whanonga, e tau e te au ni manoa e tau ko nistu tone. Kono whakapalangi o whehui o pe he mai, how has the Constitution shaped Tonga's identity as a sovereign nation in the Pacific? How has the Constitution shaped Tonga's identity as a sovereign nation in the Pacific? Ai ku whawheho i mai pe kuanga neanga whewheho no whakafo pe whatu mai e konistu tone o Tonga ni ai ha a Tonga i whitu Pasifiki koe whanua tau ataina. Mo o si mea i pe whanau wako o ku kawa Tonga i monu ia na te kai ke pulei ki tau tō i hawhanua muli. Pa ki tau whanonga mai eni e tau te au ni mga furu māta u, mo i ngai vānga au e mo ngai pure anga muli. Ka o tau pole pole aki ai foi mo o ni mea ko ia. Pea i whainga maari eni o tuku ke eksea wha mole mole ke whahoko mai mua hane mea i e wheu i ulo aki. Malo. Malo, ko peke ufanga e tau whatapu kamata ke ufata. He whata mo foki he pokama ko ni. Ono moni ko na whaama e ratu mai wheu iki popatau. Kamata ki uki whakakare reki ai. Ko e loloto ko e ni ai ko ni stotone patau. Kuna tungi tau. Patau ngai ko e uhinga tonga ia tonga ui ke tau ko ni stotone. Ki mua e koni stutone koe hoi ki pe mo e kakai whanua e koe nana popula kato. Koni stutone na hea whatautani ai a kakai whanua. Pea o kape ia i he no whatu koni stutone o konga tonu. Ai koe konga ua ki, koe ngai tautaina, tapa o pito ke alas, pa moririu, koe konga oa koe koni stutone, koe whaunga koe pureanga, pa koe konga hono tolu o tutune koni stutone ki kere kere. Ai o koe nahi e rito koe o te tonga o kapuia i loka koni stutone. Me he konga waki ko koni stutone o ne whaki ngai tātaina pea eku a kui hono whapitania ko freedoms pea ko ngahi rights pea ngahi totonu ai tonga o ku hā ia i e konga waki. Pea ko konga hono wā o ku tutune koni stutone ki he whaunga ko pureanga, ai tutune konga hono wā ki he whatatoko ni, ki he kapneti, ki he wharearea, pefo ki executive ki pureanga, ai au tata ki he paremia whaunga e wharearea, ai nei ririu mai e wāwhengo fulu, e kamata, ko e whaunga e wharearea na e whiri e ne awhiohanga tonu pe paremia mo ne kapneti, whiri mai he hoi ki no pere nau toko hiwa ki wharearea, pa whiri mai kakai nau toko hiwa ki wharearea. Ko ririu lahi koe na whahau ke wāwhango fulu, kono momoi mai ne awhio, just po nima, e ne mawhai ke ne whiri a e ne kapneti pe pewhoki ki e ne paremia, ki e wharearea ki whiri he wharearea, ai paremia pa tau whareere paremia e ne kapneti, i kai toi laka ki e tō tahaua ai kapneti. Pe whatoa rahi rewa e ni konu whiri mai me kakai, me hiwa ki he tahawhitu konu mo mau he auni. Pe pewho ki he tō hiwa koni kau no pe reo tō mao pe me hiwa koe ki moe wawhonga fulu o ke hiwa pe ahon.
Pa ngai lakanga mau inga ko ha ko Instituto tone ko paremia pe foki ki he ne kapneti o kune hanga o foto ki ne afio ki whanof. O kai to ngofo ke laka ke tō tahawa o kau ke paremia pe malawa pe ke whiri me he e paremia hane toko wha me tu ana ki ke whiri mai ki loto wharea rea. Ke whakatoko lahi aki ne kapneti o ka pau pe he paremia o ki ke mao e hatawhe unga i loto wharea rea ki hane ki alakanga o ata e kapneti. Pe whoki hono whiri koini he wharea rea, ai se wharea rea, whangata ngata lakang ko ia, ki hoik no pere, ai ko toko hiwa pe ko whiri i loto i wharea rea, me hoik no pere e malawa ke whiri ko sea o wharea rea. Pea, koe tau historia whekau aki pa moe hoik whawhine, nei toki whakata he taimko o Queen Charlotte, i he tahiwa ni mataha, ke kau me hoik whawhine ke whiri wharea rea. Aia nei toki mao e tonga Universal Suffrage, he tahiwa ni mataha. Penai o se tau ia e wawha, pe tok huha whewhine ki wharea rea. Neongo nei wha ke Queen Charlotte tau taina ki hoik whawhine, nei kiki ha tahe hoik whawhine e whiri ki loto wharea rea. Nei o se tau o wha. Ega pate mo whakaukau le reki ai, ka pana e whaere i koe tauni, pa whake ato tau taina ki huki wharea rea. E osio a koe pa ke huko mei Osmo University, teke ke huha taha ia. Koe mea lahi nta ua wha. Pea nei toki malawa pe huki whawhine huki wharea rea ko uhi ko Princesi Meresi Utap. Carnival Fotofi ai ko Pekia. I e tahiwa fitu ni ma. O tau pepe koe me ui whapalangi koe break a glass ceiling o ne hanga o whaha mai ai hala whanonga koe ke hui whawhine i e tua koe ni o siktapu nei lawai koe she lives around the corner Papiloa Foriaki o huki ki wharea rea. Ka i ngai tā noa koe ni a Papiloa, nai poaki ka siktap. Ko i au whi humo ia ki wharea rea. Ka nei maroroa siktap ko hinga nai ngai uhinga wha personal pena ki te whi hoko atu wharea rea. Pea huko a Papiloa, o au mai ki he wawhe tahanima ma hau koe hoi whawhine pe whituko lava hui wharea rea. Me wawhe tahanima o mai ki he whiri koe ni wawhe wanima. Hilo pe koa o toko hongo fulu hoi whawhine ko whiri wharea rea. Neongo ia na e lava pe hoi whawhine hu ki wharea rea ko uhi koe mawhai koe ni o i he pare mea ke ne whiri ha hoi whawhine ke hui ki wharea rea. O lava ni i hange ko is it a fustoa ko alista moi peao koe ongo ua ko kui loto wharearea koe au ni minister Dr. Ana Kawola pehe whoki ki he minister kona ki he internal affairs o whakatoko lahi mai e hoi whawhini ko huki wharearea ka i he tau wharearea koe ni lolotonga ko tusi teipe me tonga tapu ono ko lava huki wharearea. Pa kia amanak nerei ko hui ko tau se koe ki he kaha u koe toko taha ua tofa nima toko ono ini me tonga tapu tolu nima ono fitu pa mohiva o na o pore whiri koe ni i he ahua no ko November wafe wanima. E hoi kwawhine. Ai koe hanga koe ta whakaukau nei whakaata mahi ko nistu tone whiri whatoko lahi liri whapotikare wafungo fulu whakata hoi kwawhine ki nau kau mai ki he whiri whareare o tahiwa ni mataha pa koe anga koe hono whakatoko lahi koe hono whaiwai ki nau toki na hui wharearea o ku ki tuai. Pa me ta wha koe ni wharearea
mau ngawe aki pe ngahi lao ma ngai framework ko ku ata ko ma tole whakalao ke whakai ai ho whawhine ki nau ka mai ki wharearea o whai via ki mo tolo ngahi wharearea nge koe wharearea ko ma ho ek whawhine nei toko ose atu pefo ke whengau aki pa mo ngahi kupu i kai whapureanga nge koe take the lead because she lead o whai ai e ni kono whawhine ko KCE pa mo young girls. Pea koe ngahi ola koe au pokama koe ia neki ke ha maia I loto wharearea. Koe fua wharearea koe maho whawhine na e ospe e mau whahoko ia ki mua nia COVID na e lawa hau whawhine taha o kau koe fua whewhine hoko koe pure whakavahe I ewa. O ne whaata mai lewa e local government pa mo u lakanga kou whiri kai ke huki wharearea ka u lakanga make ko ni ku whainga mare ko ni I tongani. Ai ko ne au mai ko ke aho ni o kei fusisi pe aho no whawhonga e hoi whawhine wharearea. Pa ko hanga kou whakai ko mea pe hoi whawhine ke nau loto taha ki ai kai lava ke whakahoko. Ko hinga o ke motola hai wharearea uruaki he toko si hoi whawhine na o pore ke lakang ko ia o kau ke whiri wharearea ua o ku toko si hoi whawhine na o whiri mai hoi whawhine pa ngari whehangai ai ngahi whakaukau ko ia pa mo whakaukau ko ki he whiri pele lei taha ka ko tū ka pate tau aru ki ta whakoi whiri lei taha whawheho naki pa mo ngahi lakanga koe maolunga I he poreanga o koe toko lahi tahai koe hoi whawhine. O whatatapi he CEO koe ni wharepaanga koe whewhine. Koe CEO pe koe kalake pure wharearea koe whewhine. Koe ateni seniare koe whewhine. Koe ombatmeni koe whewhine. Pea nei toko si hono tari he wharearea pa mo whanofo ai atita seniare fo o ko whewhine mo. Ai ko tau wakai ko ke u CEO ko ni poreanga pe fo ke ngahi lakanga maulunga e poreanga o ku toho lahi hau I whawhine. Ko tau wakai ko ke ako ko lahi retention ko I api ako pa mo graduation mo hu ko ki he ako maulunga toho lahi ngoi whawhine hau tangata. Ai ko whehui ko hau inga tau kei pangata I ai I hono whahuki mo tolu hoi whawhine ki wharearea. Pea ko whehui ko iau ki lava o ate tariki ai. Ko tu ko whehui ko iau ko whehui mau inga e ma hoi whawhine. He ko mau popot mau tolu. Mau tolu tangata. Ko tau e ni hongo futupu e popo at ka mo tolu. Pea ko tau hongo futupu I whatonga I tal me he tahiwa ni mataha. He lope ko a o hongo fulu o whawhine ko hu. Ka osa ata lao whai via I moto. Pero hinga uke ngahi whakaukau ma kehe o ko o mai. Hangi ko e temporary special measure. Uke ngahi ngā aue ke whoto ngahi lao koe ni. Me ukup ke pe whapureanga. Pe pefo ke put ngā aue koe ke hoi mahoi whawhine. O whainau ngā aue ke whahangai lao pe he. Ke whamalohi ki moto ka pau ki mo whehu mai ki loto. Pe whamalohi moto ke iaho mo whika pau I loto. Pau ki ai pe e ne lelei mo ne kovi ka koe ne awhatoku ko ki mo tol te mo hanga tūtū ni ai whiri koe ka whawhonga huki wharearea. Pea pehefo ki he loto ai hoi whawhonga te nau hiki ni mai wharearea e he taim koe whaia hari riu ki he lao ma koni stutone. Ka hanga koe ne tū koe taimini. O atape mea koto. Whatatau ke konisto tone me lao koe mawhai o he tōlahi koe wharearea pau I he wharearea. Pau koe lao koe ni hanga purek mo tataki ai whaunga pureanga pefo ki he whaunga koe wharearea mo ni iko kumai ki whare o malawa peke ririu. Koe mea ke tau roto taha ki he kaha o tau whaam ki ai. Patau hiki ni mai rewa e lao whatatau ke tau whemau. Koe uhi ngai ku whake tau tai nao tuk mai e tupau nima ke wharearea
Koe ki nau hanga tataki, mo pure le rei tau whanua, whatatau ki he tau iwi, mo tau whemak, pa mo ngā he palan ngau ki he kaha o, tene hanga tupulaki whanua ki tau mirino, mo tau taina. Pea kia te au, koe mirino mo tau taina kakai, I wharearea, ki tau whawhonga I loto wharearea, ai kakai kui tuai wharearea. Tangata, whewhine, hou eiki. Mo tua, keisi. Ki tau ka whakataha o no whao, ai ngai lau ni pure, mo tataki whanua. Ai koe ki pui tua peia, pa mo whemau ki whahokotaki mai, alunga koe tau konis tūtone o whahokotaki ki he teu whikona amana ki hoko. Maro. Whamaloa tu Lord Whawhanua I he maapo opa pupui tua ko omi ko ia whio aki mo e whaunga ko whato aki he tau ko nisu tone ke hātua tonga ko e whanua tau taina I he Pasifiki. Mo wakai mai peke tau kau penolo o ko whawhawhonga heni ai tau I whanua ko e pule anga ko e siasi pa pefoki ki he society o kai ki he malumalu ko e pule anga. Pea ko e tau whanonga mai he tau wakai ke ko hili tau au mai ki loro tongani kai tuku mau kole heni ki ungatea. Ke whehui hoko ke ne omi mua hatali ko whehui o ku pehe mai I hono whakapiritania. What do you believe were the most transformative moments in the evolution of Tonga's constitution over the past 150 years? What do you believe were the most transformative moments in the evolution of Tonga's constitution over the past 150 years? Ako tui ko whehui moe no toi loloto moia. Kai hange ko e ko whatau ke maho inga ke tau wakai ke ko hili, ko hui ke tau ilo tonua I ngahi liliu ko hoko I loro tongani. Ai ko hanai hangahi tau pehepe ko ngahi maka maile I tau whanonga mai ko ia, I tau e te au ni manoa ko ene ko ni stutone o tonga, o tau pehepe to konia ke tau wa o me ko mata o mo wakai ke ngahi liliu ko hoko I loro tongani. Whamai mora ko tau mea ngawe o ku taha pe maika. Ka koe kole hen ka pau e tuku e whehu I ko ia ki a ungatea, pea pehe ki a ofa ka pai omiha ne tali ki whehu I ko ia kataki. Malo tarita, kama ki whenga peke ma ki tari atu alo e nia ki hange tau lea whafok wha. Ka ko sai peia, tau lea whafok wha pe. Ka koe whehu I whoki, koe hanai e whahinga ngahi makamaire o hono tuku au mai koe ni o e konistu tone I he tau e te au ni manoa ko hiri. Ke e mohanga pia manatu I e whanau wako, ko tongani koe fuafua whanua whokia I he ahau wha o Novema ta waru whitni ma ek tau teu ke tau hanga o whaka ilonga I, koe fuafua whanua e Pasifiki na hiki tohi a ene konistu tone. Ko mea mau ingai ke tau hanga o manatui I ha toe whanua I he Pasifiki. Aia ko tau pehe, ko tau kamata hake pe koe o ai tau konistu tone e se austupo uruaki, ko e fua maka maire ia I he Pasifiki, ke hiki tohi ha konistu tone ha whanua I he Pasifiki. Pa ko e tu whaholo ton ke tau pole ai. Na e malawa tau haatui I he taha balu whitnima ke ne sio looloa, ke ne awhio looloa, ke kahau, pe ne hangai o whai e tutuuni ke hiki tohi. A e tau, mantui kutoki, ko whanua whoki tau tolu lai peke tau tala noa. Tau veo e polo, mo o rolo tau ngahi mea lai. Ka e tau balu whitnima na e tutuuni ai e tui koe ni, e hiki tohi, a e lao pe koe konistutone ke whanua. Pea ihe konistu tone ko ia, kwange koe mea whafofonga, sea whafonga, na ia e konga lalahi e tolu, hange koe ne mea, ko ia e ukonga uluaki ki ngahi totonu, ai tangata, ai totaha tonga ua, koe vahe ia o pure anga, ai au kia e tui, koe kabineti, koe ngahi lao, whamau anga, koe auwa, legislature, pea moe judiciary, pea iai al tutuuni ke iai hereditary monarchy. Ai ko ngahi tutuuni koe ne konistone o kei lau maari e pe oa ki he taimini. Hamena e transformative ai eni. Wanga fefe ko tau tolfu kia, tau ne tau ni manok tau tupu hake tau tolu ia i e taimi, tau
no molo ai me ea koe ni. Ani tau tupu kai tā noa ai na e a fio ki ai e tamatu i he tau e te au ni manoa kuhiri. Ka i he te tāwalu fitu ni ma, ko ha mena e hoko. Na iai e whangaki pure anga ke he pēia. Iai e tui au kai pē ki pure anga wawao. Iai ki whangaki i pure i pehe tui ha apai pehe ki niua. I he tāwalu fitu ni ma na e hangai he konistu tone koe ni o hai ai ki ai whonua whakalukufua. Tau whangaki i motu. Au hange taime ni tau ki pehe o ki anga make he pēa wawao ia he. O hinga pēia na ea e pe a nau whangaki i tataki pēia e vavao pure pe a hengoe lau kone a historia koe might na e pure ko koe pe ku hange ku lahi o pō vai pe hau i he tau ko koe e te ke pure ia tāwaru ki mua e tāwaru whitnima a ke whakakaukau ke ka pau na ke tātau ko nistu tone Helo pekutaki i hen tawai ai folo hataki i mantiu ke ngai fonua ke pehe ke ngai fonua ia tau whakatata i ngahi feitu o Papua New Guinea i ngahi haileni nau ke maui pehe pe nau tolu ko tau tolu e nia o kwange o tu unia e tau mo ui a tau tolu e lao tau uia e foi tu uni pe koia ke hiki tohi ai lao e konistuan tawalfidnima o transformative na li wanga ayanga o etau nofo yo tau fonuani pe ko tui ko pe ma olunga taha pe ai rule of law pa ko tui to tano o fai kia he ko to taha ia o ne iloange lao ka o kune kai ai ke o vare pe hange ka pau ko mo foka kau ke ngai fonua o ki kai ke pure lao lolotonga pe o ma me tokone a ko i tau ki peito i api whanga whatapu, ko haka o polisia o AWP tau toluia. O ke ngai whanua e o pehe, pure i whakatiki tato ki nau tolu. Pa o koe pehe o ko tau toluia, o no mole ka tau toka hawa puta, alu ange koe o mai e ki mea me whamawanga, ke toki mahino, na iai ha whaka ilo o oku, pea o toki lava ke o alu ki ai. Koe ke ai o koe ke o kuengai u whanua ia o koe ke nau maana te tau ataina koe. Lolo tonga pe tau talatara noa koe ni ko humai he kau polisia ta take atu pe nau tore ka kai pe nau fie tataki. Ko mahu inga ia o le konistu tone mo lao koe ni na hiki tohi i he tā waru whitnima. Wha ausi pepa toki hiki koe kia ofa. Na hanga ai e he konistu tone koe ni o ne hanga whoko tuu ki tau tolu ko e whonua whatua o whakailongai, whatua pure anga. Lava lewa ke e hui ke tau konistu tone, na e lava lewa ke ngai whonua muri ke na walea mai ki tongani ia na tau ngai tarite. Mo Britania, tahiwa no noana e tau tarite rewai mo Britania, pe tau mui lewa tau tolu ai, i kai ke tau lava kol, o kai ke tau ha whonua muri a pure i ki tau tolu. Koe uhi o sei e tau ki konistu tone. Pana e hoko ia koe whamana tui na tau konistu tone tau tolu o ku kei kolonia o sia mane i Haamoa, Britania i ngai whonua lahi. Cook Island New Zealand. Ngai whonua ko ia nanau i he malu nau tolu o ngai whonua muri. Ka koe uhi koe tau ki konistu tone. Na malawa ke hange o tau lavai o i whakawaha apure anga o alea whakawaha apure anga. O tau pehe kataki te tau whenga akpe mo tolu mo Britania taiwa nonoa pa tau hoko ai koe British Protectorate. Kai koe kolonia kana ang lava ke nau hau ai o ngau mo tau tolu ka o tau whakamalu ke lava pe o puke a e tau totonu ke tau pure i pe e ki tau tolu. Ai koe whangi mea pea ko mantu i hake tālita, ka te unu kia ofa, ka ko tau mea tau whakakaukau, tā walu fitu ni ma. Whakakaukau pe ke tā walu fitu ni ma, ki mu ai, ko koe mo au e tā whangakui u whangwhatapu, na te fu ke tā fu laukonga, te fu ke fu hao ea koe taim koe ia he, ma mo whainga te unga papalango na tau tui, ma pena tau ki i kai ke tau fu maa upehe tau te unga.
tahavalu fitu ni ma hiki tohi e tau lao pa tau unu le vai mi society pehe nofo ma kehe pure i kehe ki a society nai pure i whaka luku fu ai ai whanga ki motu kehe o ot motonga malo malo tokta ungatea kole ke hufanga tu ngai whatako o se hono au whaki kai ata pia moe whine motu ani ke uka watu i he talatala noko he houani. Kau kai peo ki whehu i patau hoko atu. Ka taki pe whanau ako ki whakailonga mai pe ake ho hiki hako ni ma ka pau nei kau e konistu tone o tonga a homo ako ki ai i he kolisi. Tau pehe koe api ako pe e taha. O tui pe, ko kole pe ke sea whalealea ke ka taki o whaki advocacy he ta whaki koe ia. Fuwhie mau au pito ke kauen he silapa koe ni e ako. He koe taha ni e ngahi mea mahu inga au pito he tau whonua. Ko kole whamormor pe ka tālita koe nau lele mai pe moe ki poini no pe taha ua. He ilo na a iahau no whena pasi pa moe whehu i koe tuku mai koe he whiawhini. Te o lau atu pe pau gai pe ki konga no pe te o lau whakapilitani atu koe uhi o ko lavei o mo hangat ki ho mo sivi external o English. And I'm pretty sure this is going to be one of the topics he koe tau eni o tau whakawhiwhia i ai mo whakailonga i ai tau te au ni manoa. Poini uluaki. When people often talk about political reform in Tonga, they often quote the year 2010, the year our political system changed. I he taimi lok tala noa ia e he kakai whekau aki moha liu kawa whakapolitikale i tongani ok nau tuhu mau pe ki he ua noa taha noa. Ki he tau ne liu ai e tau sistem whakapolitikale. But I would put forward tonight that the most significant and very first political reform, the true act of courage, happened in 1875, when King George I did what very few leaders did across the world and indeed in the Pacific. Ka aku hawai li liu kawa mo ni me he mea nei hoko i he taha walu fitu ni ma. I he ma i moa ngawe a ene awhio se astupo uruaki aia nane oku ha molofia ke whakahoko e hataki i mamani i he taimi ko ia nā moe ngahi ahoni. He relinquished absolute power. He placed himself under the law. Clause 41 of the Constitution says, Tongahai, you should know this since you've studied it, the king shall govern according to this Constitution and the laws of the land. That one sentence made him accountable to his people, and it made Tonga a constitutional monarchy before most nations in the Pacific had even imagined it. Nā ne si ake ai pule whakaawao. Nā ne o hifo ia me hono tuunga maolunga tapu mo ia ke ne awhio I lalo I he lao. O kupehe mai ai kupu whātaha. Ngahi mawhai o e tui ai hono huawha ki he ngahi lao. Koe fo I se tesia ni e taha o ne whakaai ia ke ne taliui ki hono kakai, pēna e hoko ai a Tonga koe pule anga tui whakakoni stūtone I he taimi o te eki ma o sia e ngahi whanua Pasifiki ai whakakaukauni pe whonga puleni. Nā moe ngahi whanua lahi I māmani. Our constitution has how many parts? Nā mo whanua pe ke mea koe sea whalealea? Tolo, koe ia. Our constitution has 3 parts. In the first part, part 1, the Declaration of Freedom and Rights of the People, extraordinary for its time. It said no one could be enslaved or imprisoned without cause. It guaranteed freedom of speech, religion, and movement. It declared that the press should be free to speak truth to power. O ku konga e tolo ai tau koni stūtone, pe koe konga uruaki koe tohi tau ataina, aia o whakaofo au pito. O ne tala mai o ku ikai ke iai hataha, e nofo pōpula,
pe whakapopulea ia ha tokotaha ta iai hono uhinga. O ne whakangofua ki he kakai kotoa pe ke lea aki mo tohi mo pulusi ai anga o nau loto mo e nau whakaukau. Lotu o ku nau fie kau ki ai, pea mo e nau ngāue. O ne o mai ai ngofua ki he newspaper mo e whaiongongo ke ne rea ki he mo oni mo e mau mawhai. Na e hoko kotoa eni i he tau whe? Taha walu fitu nima. The Universal Declaration of Human Rights, the one that the world celebrates as the empowering document of human rights, the UDHR, came 72 years after the Constitution of Tonga. Toko lahi kakai o nau mauhala o nau pehe, koe toton koe ne tangata, moe tau ataina koe tangata, koe mea mei muli. Ka hiri ai koe tau wakili koe ke historia ko Tonga, koe kon nistu tone koe ni asias tupo ulwaki, nei fuaki mai ma tau whonua, ko ngai tolu, ko ngai ulwaki koe tau ataina e kakai. Nei wha uia i he taha walu fitu nima, ta ue fitu ngofulu maua ki mua he UDHR. Ki mua i he alea pau moe i loa koe United Nations Declaration of Human Rights me he UNA. So we were far ahead. We were far ahead. He was such a visionary leader. Nei toki hoko ai tohi tala whakamaman lahi o e totone tangata, ai nau uhinga ki ai UDHR, ai o polepole a maamani, hiri anga ngahi tau e fitu ua, ai a koe taha hiva whāwalu. That's how far ahead Tonga was. We were not following global leadership, we were setting it. Koe tūkunga maalunga eni nei au sia Tonga he taim koe ni. Ne tau whau makehe atu hono mausia e Tonga e whakaukau ni, he na ikai ke tau mui mui, ki ha whonga taki whamamanahi pe whakatu apule anga. Ka nā tau tataki mo ka mata i ki tau toru ai ngahi ririu koe ni mo e whakaukau koe ni, I he visone koe ni a se astupo uwaki. Over the 150 years, coming up on the 4th of November, our constitution has been tested. Clause 7 on media freedom has faced many legal challenges. Amendments have happened over the years, over the decades, and it has reshaped our democracy. And through all of that, the Constitution has stood firm, flexible, faithful. I he tau e te au ni mano kua maliu atu, ne tu o lahi hono te si e tau koni stu tone. Kua tu o lahi e whengangai ai kupu fitu, ai au ku whekau aki me tau ataina whaiongongo, me ngahi whakawhe atu ngia lahi whakalao. Ko hoko e ngahi mono mo liliu ke koni stu tone, ke ne whakafuo ai tau demokalati. Pea ne ongo kotoa ngahi me ani, o ku kei tu upe e tau koni stu tone, mau luta whiauna pea toton. But I still feel a bit disheartened, because while the king limited his own powers, too many today seek to expand theirs. While he built land laws so that no Tongan would ever be homeless or hungry, our families still struggle to hold land and make a living. Ka ako toi ongo I loto mamahi mo loto si I pēwhoki. He ne ongo ahono whaasisi e ene awhio ahono mawhai. O ki ai pe ai whaahinga ia I he kua ngani, o nau whenga ki nau tolu ke whakalahi a ki nau tolu e pule mo mawhai. Ne ongo na ne fōu ai ngahi lau ke whapapau e I kai ke iai ha Tonga e tuku hausia pe fia kaya. O ku kei whainga tā ia pe ai ngahi whamiri toko lahi, ke mau api, kere mo mau hamo ui me iai. While he placed himself under the law, we still see moments where some acts as they are above it. Niongo ne whakotu uia ke maulaluange I he lau, tapu mo ia, o tau kei sio pe ki tau tolu ke ngahi whakawhotunga mo tō onga o whakahoko ia o maalungange I he lau. So I ask, where is that same spirit of leadership today of King Seastupo Uraki? Where is that same courage to reform, to be accountable, to lead with humility? Are women, children, persons with disabilities, all people in all their diversities truly protected and represented under this great constitution, or are they still willing to be seen? Pea koe whehui ia, ko whea lau malie
whakataki koe ni he kuongani. Ko whea loto lahi ke liliu, ke taliui, ke taki mo pule ake ai whakaake aki mui mo loto tō. O malu I mo oni mo whakafofonga I lelei nai, I he malu e koni stu tōne a kakai whiwhine, whānau, kakai whainga tā ia, pe o tau kei tatali pe ke whakatukanga I kinau tō. And last but not least, Talita, I know I've gone over my time. King George Dubois I, this is a point for your essays, taught us that real strength is not in holding power, but in letting it go so that others may rise. That was his gift. That was his vision. If we are brave enough to lead with that same heart, then the next 150 years of Tonga's constitution will not just mark survival, it will mark greatness. Because a nation ruled by law, it's strong. But a nation ruled by justice, humility, and love, that is unstoppable. Malo. Whamaloa ki ngahi tali maria ko omi ke ngo whehu I koe nei tuku atu ko e whenga malieni ko kole heni ki a no pele vaea ko he aki mai foki me he ngahi whatau kei koe o e howani ai ngahi liriu koe nei whahoko I wawhiongo fulu. Whanau ka pau na keiki mo ilo nei whotu ai komsoni ko Constitutional and Electoral Commission ko komsoni nei whakapatongia aki ai wakai ki ngai liliu whakonistu tone mo e tau whonga whili pa ko no pele vaea ko taha e kau komisiona na I he komsoni ko ni ke whatongia mamafa koe nei tuku kia ki nau tolu ki ngai liliu koe nei whakahoko. Ko tui au kei toi lahipe ai ngahi vahe mo whakatala noa ke tau whanoho ki ai whakatoka mai he kohili ke tau awakai ke tau whanonga koe lorotongani pe moe kahau ka koe whehui ki a no pele vaea o kupehe mai I he tau whanonga mai koe ke te au ni mawhuruma tau koe I he tau ni. In what ways does the current constitution reflect the realities and needs of modern Tonga? In what ways does the current constitution reflect the realities and needs of modern Tonga? Ko kore whamamat peke penolo koe kei hoka te pene e tau lea whawhok wha. Ka ko tui koe ngai whehu I mau I ngai ni e tau whanonga te koe ki hono whaelonga I tau koni sutone. Ko hipe ko ki nau tolu koe I he hoani whanau ako nau kau mai. Aia te tau whanongo hene pe kuhangai hangai whaunga I koni sutone lolotonga. O ko ata mai meai ai tau ai koni stutone pa mengai fie ma o ko tukunga o Tonga I lolotonga ni ka papu te hata naki mai ke tau whanonga mai ko ia he historia ka koe whehu I tuku atu whamone more ke wheitu una he koni stutone o lolotonga ni pa moe tukunga o ke ai ho tau whanua. Malo. Malo Talita. Pe ko kore ke uwhanga atu. I he tala malu e whanua pe moe lotu. Tā pia mo e kino pere whawhanua. Tā pia mo e whaiwhikau. Toko tā kātaka mā whoki loea kunbeo. O atu e tapu atu ke he whanau ako. Ko mō mea angana e toton ke mō mua a toloa. He ko toloa ksinia. Pea hoko mai ke a tere. Pe tau whaiteri harewa tonga hai. Pe moria hona. Ka koe tawalu no wae. Osko ia, tawalwalua mai rewa ai koristonga. Ke mo mantu ia, ke taim ko tau tangutu ai mo ma beplu pe hoke kulukula. Koe kaweinga foki ko mai he ahoni kadaki. Wate e whamaloga me Leoni. Leoni, bula vinaka tuyo. Very good of you to be back in Tonga. It's nice to see you. Ko ka wenga o mai ke ure atu ai. Ai koni stu tone tohi I he lolotonga. Pea moe whaunga a kuni hanga whakaha mai ke kahau. Tonu koe ku mau tarita. Whaalahe ore whakabita ni ai ko mea ko whinga e ke ore whakatonga. Koe koni stu tone e tonga, lolotonga. Na e whatu I he lotu. Na e whatu ia e tupo uluaki. Na e whatu ia taimna kei tau wha Hawaii. Kei Hawaii. Tau wha hau. Ahau mu
whanonga doi ki haapai pa mo woke api. O kui tonga le reka, waha tonga le reka pia mo hatou. Api utai au tau whaahau ko fie hua. Mo wofe kumi kai pe kaha no uinga. Ai hingoa. Ko tau kamata ia. Tau kamata da dohe a honi he tohi. Tawalwhinima. Ki foki ki mui. Taiminai kei tau whaahau waia tau whaahau. Koe hau. Koe toa. Taiminai whe paki ai mo lau whiritonga i welata. Whamena hoko. Mārohe toa tau whaahau. Tā nea i pia mo sālo te pilo revo. Tā ane i he toonga oi ahoni. Lotu whakakarisiani. Hoko o whaanga te utau ki he aha te upeki ai. Mo whatonga iang. Whatu mai eni ho tau hala. Hauai. Tau whahau eni. Ki kake hake ki wawa. Whare atu. Warara. Mai warara hau koe. Wana. Watui wawa umau. Foki mai. Kamatare vain lalanga. Ai whonua pe moi lotu. Wa mai ai. I tawal tolu hiwa. Wawa. Whika hongo furu wawa. Mea pango ngahe a huntala wawa u tahataha. Whika hongo furu pe. Tahataha. Makai na toe lolo. Pake kau ia ai. Tawal whani maa hoko ai e tupo uluaki. Ke talo ni. Mumia anki ai. Tawal whani maa ni. Teki whanaa fotu e whukari a ia. Kei whatu holo pe nia i wawa muha pai. Tangane ai tangata. Takai e mai. Au mai ki tonga tapu. Wanga tua tonga tapu ia. Ko hai koe ko mau fuha koe. Se mau walma tuhelo tu koe. Tai tau whepaki. Whepaki hure. Whepaki bea. Tai tuku ai. Hahawea mo mai ke lotu. Tawali matolu ia. Langa mai le vai whanua. Tau e tai nā. Tawali wanua. Tawali whitni mātu hoko ai a konistu tōne. Mena whakaririfu ai. Whakalirifu ko hono hinga koe māma na e whaki mai ka tupōraki. Koe māma na e whaki mai ka tau whahau. Koe māma ia mei whē. Pea tohi e māma ko ia i he sila. O tua mō tonga ko hoku tofia. Na e kai asi ai tonga pea o tua. O hange koe koe ahau ni. Mō mua e tonga hoko mai o tua. Wakai e lau sāpate. Pea ta ton pe ikai. Tawal whini mai. Momua o tua. O whakamalu e tonga he o tua. Ai ni uwhai e whehu i koe ni koe. Ke konistu tōne. Nai anga whewhe. Ano tanu make e whanua. Pea wahe ai. Ai konistu tōne tohi. Ke māu. Pea maarie. Pea tari. He ngai whanua muri. Anga whewhe. Nā hat PhD ai. Ikai. Ka ko hai na ne whai wha Orang. O wana tu wang e ia. Ko tau apto fia tau tong na tau lere ta takai heke tau tau le watu motu. Ha mua ni we whewhua. Ahoni whangata pe. Ki lalo pe mi ha mua. Ta whakwha hake pe me fish. Ta whakwha hifo me ni we. Pe konga rewa ki lalo. Lara tu te ua tolu. Ko tau tofi a ia. Ka ku kei maari e ia a maamani pe moi ot pasifiki. Koe poto o tangata i tonga mewhi. Keni whai ai wahe koe ni. Ke u tohi. Pe au whamanatu. Koe koroa e milang. Pe uhinga pehe ai whihu o mai e tārita. Waka iange ke konistu tone tohi. Pe moene tō onga ki he kahao. Nai kai kamata he tawal whitni maa. Nai kamata ki mu ai.
Mo wakaiang he taimina e tō whorowhora e tu pō uraki koe he whare rea. Hake tuua nuarofa. Uwaka. Me ai e ko wana ia lau. Iote, pihanga futupu. Moe kau Amerika tualahi, moe mea tau. Nau taka tō mai mi ai. Kai fia tamako ni. Ngai fok whakataha tu pē ko wana koe ni. Ki lau moe tohi. A ene a fio i kau Britania. Toka ngai ho mou no fō he ko tamako e nā whakatutau. Kono te hi nā pēni. Toi anganga tamai e koe he ako. Le rei ene ako mo ne fitutaki. Kai whai ia ki he kau Amerika. Tu bōlua ki e, poi kau Britania. Mo wakai ange ki ai whānau, ki he ngahi poto koe ni he fitutaki. Poto i he ono areai. Poto i he ono fuaki mai, i he ngahi whonua ke he e nau whalala maatonga. Britania. Tarite a Britania koe Queen. Tarite mo si amane koe Kaisa. Tarite pe mo Amerika koe Palestine. Tarite pe mo Falanse koe Embola. Koe ngahi whanua hau e nia o mama ni o kuki kohi ai a tonga ia. Pe uhinga pe he ai whaka ofo e tau konistu tone. O hanga fo he ahoni o furihi e konistu tone ke ha mai o ne lava whai ngai whatongi o kutau masiwa ai. Whatongi a whaka api pe ia. Whatongi a pia ki tau tolu he whine mo tangata. Whatongi a pe ia o e tangata hoona e api pia mo e whine hoona e whare. Masiwa e whonua. Te uawe e ku kawe ngā ke pure a ngā pe te lava pe au o tau. Te ke lava tau hi ka pau te ke whai ngai te whatongi a ngoni. Tau hi ho api, tau hi ho lau maari e. Pea ke whake mea ko tō mai o tua he koe na ne o mai koe. Ngai te whatongi hei koe ke asi he konistu tōne. Ka ne hanga o mai ka koe e fo irea ko tau ataina. Pau te ke ilo ia, te ke mawahe tau ataina. Kono unga poko ko maari e ia ai i he mea ai sea e whare rea pa tapamba moia. Kono uhinga ku tonu ko toa pē ai ngahi kupuia ko mai ki whakalakalaka. Ka ko uwhia lawe atu pē whikau aki moe uhinga koe ni koe o ku ikai lawa ai hau iki whawhine ai whiri. O taha ngahi vai anga whoke he whiri a hau iki whawhine ko ia aku tō alu me api. Alu ia no fohiri he whonua kehe. Alu ia no fohiri he api kehe. Alu ia no fohiri he koro kehe. Pea i hene pe he motu hi ai. Ahono ngā hi whitu utaki anga. Ko ia aku whoki mai ko o nofo kehe. E mutua tangataha pe i o sai pe i he nofo pe i api. Pea i hene pe he vai ai. Ai ho e kwhawhine i he whiri. Ka o kui ai whuatuna e o mahe e sea whare rea tonga. Ke tau ngā wea ke whakaukau fo o ke kaha u, kono o mai ha anau whika pau, ki loto. Ki he whare, kono ngā ke ua te nau lava, ori e kina ha nau peseti, e te nau lava tau, kupo boulahi ai. Me kai ke ngata ai, o ku huluange ho e kwhawhine i he mātua tangata. Ko hano hinga, lahe wholau e mātua tangata he tori, o he aka pulu, ka ri aki ai nofo koe koe i api. Pea i hene pe he o ki ai whakaukau pea moe pōpō ki ai. Koe whatongia koe o mai pe hanga he konistu tōne o whakatapa ai kaha au whewhe. Whaka ofo ofa au pito. E tōnga o e konistu tōne pea moe kaha au. O wakai ko tau kau ngā api, kau mauri, more whonua, na wake mai koe ni koe tau mahe ni. Na wake mai koe ni ka nau tuku wakai ange, ai ki mātua mei tahi na hake mai ko nau whonua, taimi no pe,
o whai la hona waka na tonu. E nau na fo inu sila. Ko ha hono inga. Ko tauhi ai koni stu tone tohi. Mo ere meni te tau na fo. Na fo akai nga. Ho e ki mo to e. O i kairi e ki na ia. O kei tauhi pe ia. Pea uhinga pe he. Ai koni stu tone tohi. Fa pe he fo he ni ihi. Ko koni stu tone ko ni. Ko tuunga fo o i kai. Na la ngai ni e mei. Ha pai pia mo wawao. Fatu mai ai toki au mai ki tonga eiki. Pea whakahoko ai e ta walfit ni ma koe koni stu tone tohi. O maari e ai anga hono wakai he aho ni he uwhi whakaata. Me ha tapa o vai. Wakai heke konga koe vai. I kai whakaufofu. Wakai heke tawaka koe i kai whakaufofu. Koe ha hono uhinga. Koe lau maari e koe na e whakimani afi. Oua na ariaki a si hoa. Tau hia tonga, pea mua mau pe o tua, e tau nofo, he koe tofi a ia, e tau nofo moto. Koe tunga ia o kui ai, o koe fuki wha mana koe ko hono wha lawe koe, ki he ngahi kupu koe koni stu tone. Ki he ono hanga koe wahe pe he, pea motu hi ai. He koe fuku koni stu tone whakaafu ofai. Fuku koni stu tone nia, na e kei, whai laho tau karia o tau tolu. Ta buang mo tau kaunga api. Nau kei toka ki nau tolu. Te kei ke nau lava nau tolu. Ai ki i kohi. Tau osi ai tau tolu. Pea ku kei tauhi mai hao haoni. Kei tauhi mai. Nai ki lawe hake. Ai whai whikau. Whikau aki pea moe haireni koe ni. O Papua New Guinea. E tau wene whitunga fulmaa nima. Papua New Guinea. E se na wau si ai ni tau atai na. Me ahana nau tau atai na ka koe ahon. Holo mui lahi mo ni whonua. Whonua tu maari e. Tō ngai koroa koe a o mamani. Ka nau masiva tabua mo ki nau tolu i he loto. Maa loo pia mo kami mo e ki mo tuako tawa tupo. Nau wholau at ki ai. Mone. Nau tokoni. Paka ngai feitu uia ule re na wako. Na ea ko ai, e ka kai koe ni, na wholau me mei tonga ni. E tarita ka mai ho e ki sea ka pe ki e whaiwhikau ka mai loia. Whana wako. Koe koni stu tone na e tohi whakatonga, mourea whakatonga. Te whanongo atu ngai anu tā te pi tā whakaspakapaparangi. O pana mo to e afe mo to luia o ki irea whakasamaika mai. Tae mahino la. Mo wako e tau rea. Pea mo nofo ki ai he koe taim te mo wholao tai ki muri. Koe ke tue la waha taha ke he whai mea koe ia. No hingai umau ngā ue tau tola he tau kakai tau te white kau whai ako. Nu sila mo seria. O ki ai sila pa maa alunga pea tari. He ngahi university. Oia ko popo tai malo ho mo fai tau ako. Ka malo ho mo ahi mai he fia fini. Ka o mga tuunga ai tap. Ai konistu ton tai tohi ia ki mo tolu e ka u tawi. O te mo fa mana wasi. O whanonga mai tapo mo ki mo tolu he mea koe ni koe. O suicide. Lo tonga pena fole rei suicide koe e ako. Koe e wā mo to kau mea. O kui hanga ko whakano no i ko nani te mo o tua. O ate o tua mo ui ma au hanga ko fuaki. O ate o tua ma au ai mo ui tauhi. Pe koe kau he akapuru, pe koe kau he le re e ako. Tauhi pe koe. He koe pe taimi e tene hanga eia fuaki mai. Ai monu koe e umowi ai. O te mo loto si. Pe ko mea ko whatoka ngā he tō la. Kai ke hui mahi au nahi nguahare te o loto wa mahi te inghia pe alwe tāna ki. Owa loto si. O fo pe koe tau. He koe tau ko nistu tone tō hina e pehe. Nai kamata nai si. Pe pehe e tō lahe kui kai tāu. Ahoni. Whihono wakai po whee ta whaku wai. Kei whakau fofa pe anu katoa. Oia e tarita ki tari no watu.
Niango alo taimi a koe alo hita whake. Ka koutou u kei whaka ofa pe koni stutone tohi. Pe oha ke kei motu po uloaki. Mo si ene ngā ua na e whai. Me tāwhitu hiwa tolu. Ke he tā walu whitni mā. Pe a hoko a tonga ngai a honi. Ko whanua whaafofa. Pe a mua e o tua, hoko e tonga kontofia. Maro. Whamalo atu. Whamalo atu Lord Maia pe ki toinga koia o e penolo. Whapapalahi atu whamore ko hipe koe tau taimi. Tapange pe mo feituna iksea te omi mo pe ho whaunga o ki ngawe aki ki he speakers debate. Koe tau takai hoko e tuku at pe mo tak miniti e tolu. Pe te whailonga atu i he kakato ho miniti e tolu. Ko tui koe ngai whatau kei, pe mo vahe ko mo omi ko os maa opo ai ngai whihu i lahi ana e teo ke whahoko atu. Koe takai hoko koe ni e o atu pe ai whihu i takitaha kia ki mou tolu wha mole. Pe koe kole ke tau nofu mai pe tau taimi e ko tui wakai atu koe ke matanga o kulahi ngai whihu i o nofu mo whanau ke omi. Mo whaamfok pe ke nau mawahe atu ko hui koe nau teu koe ke nau ngahi sivilahi, ka koutui ku whono e nau ngahi pu i he whiawhini i no tānaka ngahi whakamatala ko omi. Ka pau te o kamata pe mi he wheituuna e kisea, ko ho whehu i o pe he mai koe hanai ha iho o mea, e palanisi whakawhewhe e tau tuku whakaholo, pe mo pule lelei i he te mokalati, iho o mea koe ke tonga o e ahoni. Kono whakapalangik pe he mai, how do you see the balance between tradition and democratic governance playing out in Tonga today? Ko ke hokat bene e tau lea whawhok wha, kautak miniti e tolu. Uluaki koe whehui koe ni o ku assume he whehu i o whehanga ngai e pure lelei pa mo e whaunga motua. I he whakai ikai. Ko hi koe tau urunganga whawhonua tau pepe nai furihia i he taim koe nai whaoe ko nistu tone. O tau almi he lotu ki he otua mate o lotu whakaristiane. Tau almi he pure whaiteriha ho e ki he kakai. Ki he tariui ka atoa ka kato ki kono stutone mo lai whanua. Ai ke te hau ia taulmi he taimina e kamata i kono stutone. Ko tau unganga whawhanua nai mui mai pe ia o whakatatau ki he tau tui whakaristiane. Pehe poki ki he tau tariui koe ki ngai lao. Pe ke tau ia kone kapate tau pehe ku whehanga ngai a honi. Ke mama o ko ia me alunga koe a historia me whaunga koe whanua. He ko uhi ko unganga whakatonga a ia o ku whakamao e taim ko kuinsarote tau whakawe koula. O ku ika ke whehanga ia pa me purerere. Ka pau te tau mao e lau maarie o whai totonu. Pa me whakapapa, me whakatui, me whetokai aki. Kato, ere me niti ko ia i he tau ngāwe whenā paslelei pe ia pa me ngahi tui koe ni tau pehepe whakatemokalati ai o ku maluai ai totonu koe tangata ke tatau e taha kotoa mo pepe. Ai ke te au o ku ko pau tau sio me foi lens ko ia o ki ha me whanga ngai ai ko kita pe ia he te taitariui he mo ni mo totonu o ngari piheu ki ai ha hango koe wharea koe ka paro whesau o ki ha karatua pehe ia pe ka o ngā whawhonua pehe ai tonga. Ai koe mea ko mo ni mo totonu koe unganga whawhonua totonu ia. Pea ku hape ia me he kamata o ka pau te tau lau wharerei ai konis tutone mga i tutu uni ko ku tawhi mai mi wharelahi. Whamalo atu ka pau te tau hoko ai pē ki he tare kita.
whaiwhekau toke tā o ngā tea kata, I he anga koe ho o wakai. Koe hana e whatongia o society civile, koe siasi, pia kawai mho tau kai ngā tonga koe I muli, koe hana I honau whatongia, I hono whakafo, ai ko nisu tone koe o tonga, I tau whanonga tu koe ni hono whakamanatua te au ni mangofu mātau, pia moe kaha ufoki. Pia ko hono whapalangi, pe he mai, what role should civil society, churches, and the diaspora play in shaping Tonga's constitutional future? Maro apito tarita ko tu ke vehu ilele ia ko ai fatongia o siasi ka uma ai ngahi society civile ki hono whaka fua atu pe whaka ki hono whaka hoko a koni stutone. Mao hange pe koe ngahi mea ki mua ke tau hapa whatoka ngai hange koe mea lot vaya. Koni stutone o kune hanga o ho ata meai ai uho ko ia o whakakaukau koe tui o tua. Pea kuange ki he koe o geai ai o geai ai uho koe tau mate aki ki he tui. O tau whakapa ki he kakai ki he tau kau ngā whanonga. Ka o ki kehe ku wakai pia moe wakai koe sea. Ie e ku whakakau o kai ke unga ku ma whike ke ka o wanga e ku siope o ku ki o ku iai ai he koe konisu tone o mai foki ai tau whakamahu inga i o ngahi mea na tuk whakaholo. I he taim tau naneanga o mai ngahi mea fo hange koe ni ke mau inga hange koe na whai mea ke kau penolo ai tutu unio e lao ai ngahi lao koe ngahi mea fo ia mo tenia pea koe ngahi mea koe ia e hanga e whakakau ka whine motu ani o koe ke pe na hau o lere ipe. Ko ka pape ki whakakau koe, ka pau hau haki I me I ngatu fo o warat ma ki I ngatu motua. E ai pe ai ki fe o te ki si whangau koe ki ke na fumata tatau. Aya o kupehe, o pau pe ki ai tension ia. When o kiai e mea motua, o tau hanga whakaohi mai, whakatolonga, pau o mai, pa moe mea fo Ai koe anga koe ku whakakau koe ki he whatongia o siasi, society civile, koe ne wheinga ke sio koe hae whaunga ki hange o potpot tatau pe. O whakapala nis whewhe. Te whatata I he konga lahi o e lao, koe lao, ko nisu tone whikatolu ke kere. O alu pe ke kai tangata. Pea koe whika o luaki pe, inherit pe e kai tangata. Sai, o hawi ke taimini, o gea e ngai familia o koe kia tangata. O whewhine peia. O tau whekuki ai tau tolu, mo mea ko uhinga ki ai. O gea e o koe ke pehe una tawhi tatau. Ko ui te tau pehe. E alu foki ka puange koe ka tamaki atele, tangata toloa. E ka koe foha whika uruaki. E alu ate kere ka koe. Ka paurewa koho toko uha o tamai o whewhine peia. He keke alu e kele ka naua. E alu ia whoketea ka koe. Peke kere ua koe. Okay, mate ufa whoke. E teke ai ho to tonua au ki he kere a ho o toko uha o tamai koe kia hane whanau tangata. Ka koe whehui. Ai koe mea ku whakakaukau ki he whatongia o siasi. Wek, mini te tolu. Koe ha o e whatongia o e lotu I fo I tirema koia. Upako ke whaingofua. Ka koe pehe. E ave ku kere tamai na ngā wei. Koe hinga pe koe ki hawai kau. Koe whewhine au. Koe whatongia rewaia o tau tome sa civile. O tau hanga o tala noa I whewhei. Ai fo I whapona koia. Maha koe ki whatata pe ia. Ke mahino, o koe ngai mea tau na tau o mai he koni sutone o ku whatuku whaholo. E ai pe taimia o ku ki tuu keke fuu au tatau moa ngahi fie mau
o kuonga koe, o kuonga, mo kuonga. O kawai mki mea koe nau tānoa ki ai, ki he lao o kere kere. Malo apito. Whamalo atu o ngā tea ofa liki me WCCC, ko whehu ik pehe mai koe hanai ha whaunga, te tau lawai o whapapau i katoe whakahoko, hangai liliu ke koni sūtone, o ko ho ata mai meai ai kau katoa, ke whakakawai ai leo o tonga kotoa, hange koe tau tupu, pia moi hoik whawhine. How can we ensure that any changes to the Constitution are inclusive and reflect the voices of all Tongans, especially youth and women? Malo talita. Ko tali no pe ki ai, he koe whehu I mahu inga ni, ai koe whemau koe ke kau he lau pa lau he kau. O ka pau e toi ai ha talatala noa ki ha ngahi liliu ke koni stutone. Pe koe ngahi liliu koe, amana koe ngahi liliu lelei. Koe ulua ki, o ko toi foki pe au ke whemau ke whapapau I, o ku kau e ai ako I koe, I kai ngata pehe koni stutone, koe ne taha walwhitu ni maka ko hono fatu koe ai au koe ki ai hange koe mea koe a ekno pele vai ai ngahi mea koe ne hoko koe haapai fau mai ki wawau patoki au mai ki tonga tapu o fatu koe ne koni stutone. Whia mau ke kawe ai konga historia koe ia I he silapa koe a tonga. It has to be compulsory. Whia mau ke ako e ki tamasi mai ki tahine ko toa pe ki he koni stutone o tonga. I kai ngata ai, toi whakaata atu ai ako koe ki he ngahi le soni whakapolitikale. He koe taim lahi o tau whanonga koe ke he lea whakapolitikale, hange o tau te ke koe ke ta whaki kua mea au kovi. Ka pau te ke whakaukau pe, ka pau ke hataha ho kau ngā mea au ka mata ke ne whawhehuia I kita pe kia ha mea ne tala noa e au kehe ia me homo tala noa mo pe tuko politikale. Whia mau ke toi whawhoki mai koe politikale, koe tala noa whakapolitikale, koe mea lele ia. Pak whia mau ke ka mata I he loki ako, ko hinga, koe au koe, ai tamasi ako koe me tahine ako koe ia ki hatukunga o kunau, au ko ha tamai, pe ko ha whae, pe ko ha tangata, pe ko ha whiwhine I he society, o kunau lava kau atu ki he tala noa I koe ai koni stutone. Panau mau e ngahi ilo whiunga, mo e o whia mau koe ke kau koe ka hatalanga. I he au koe ki ngahi tukui motu, mo e community, mo e the grassroots level. Whia mau ke kau katoa mai ia, o kai pe hono ngahi whaunga. O kai tau whono, o ku ui, kai pe whakangata I whono. O kai ni ihi o ku wat ke whono, o kai ni ihi o koe ki nā wat ki ai. Hange pe koe whatata ki pe ai mea koe a no pere vai. Ka pau no fohile fin motua koe I hakolo, mali atu I ki ai. Heke ki ne ongo ia, o tonu e ne alulea he whono I kolo ko ia. Au ki ai ngahi mea au ni hai si ai ni ihi he society ke o te nawa utonu ki he ngahi whetu kua whai ai tālanga. Au whia mau lewa ke tau whau lewa ha ngahi whonga kehe. E anga whewhe lewa au mai ni ihi ko ia o nau whainga tā ia ko ia utonu atu ke ngahi whono. Ka I he whakaluku fua e whanau wako whia mau pe ke mo au kwen ki he tau teo kwen ki he aho whako na Novema. Mo kau mai hono no whakawhiwhia I moho no whakailonga I koe ni ai koni stutone o tonga because it belongs to you and me. O koe ke o kui kai kua koni stutone pe ha whaahinga. Koe koni stutone e tō taha ko tō pe o nofo I tongani. So o whatka mōtoro ko tō tala monu atu ki he teo sivi koe whai. Malopito. Malopito ofa fa ose takai koe ni fa mole pe Lord Vaia. Koe whehu I koe ni ku o mi o pe he mai koe hanai hangahi le soni pe koa kona ki a tongani ko tawako me he ngahi li liu whakoni stutone whamaman lahi te tau lava a ohi mai ka I he taim ta tau ke kei puke pe mo tauhi tau ulnganga whafonua pe mo tuku whakaholo. What can Tonga learn from global constitutional reform movements while preserving its unique cultural and historical context? Aro, tarita pea whehu I lere ieni ke koe haa me den da wako me koni stutone ka umafo ki a tonga moi wha maman lahi pea moi whaunga ke puke a ki e tau tonga. Me ka wenga ura ki e tarita tapuang pea moi hau e ki ka ma whana wako.
O wako a maamani me tau tolu. Koe ko tau tolu, tau waka tau tau i maamani. Ko nau tolu, tau waka we ki tau tolu. Koe whakamoni ki ai, mate matonga. Koe haa hono uhinga, o kumo ui ai mate matonga. Koe se ai ni e mate matonga mo mea mai ki ai. Koe haa hono uhinga, o kumo ui ai. I whanua si isi, ka kaito si. Ka oku nau lawa wōwonga ta. Haki foi feitu. Koe haa no hinga. Ko hono uhinga ko nau kei puke puke aki nau tolo. Ko hono uhinga ko tonga au. Ko hono uhinga ko te hinae, ko tu whewhine, ko whanau we. Pea ihe ene behe, o ikai keu toko taha au. Kau koe tu umau pea au, ko tangata i pea mo whewhine i tonga. Ko tui ko kawei ngaia, o kune kei puke puke ki tau tolo. O ku ikai ko tau toko si i. Ka ko taimi o tau whakahaa te uai, o ku whe lahi. Pea hulu pea whaafof, pea lele iange, i e kakai tō lahi. Neongo e tau nofo, i motu, pea whainga tā e tau whitu taki. Mako ki tāri no noan peki a koe e tarita. Malo. Malo pito. Malo pito Lord Vaea. Whamoi mori mo ka mo paspasi mai e tau kau te nolo koe Hawani. Whamalo lahi ni ki a Lord Vaea, Lord Whawhanua, pege whaiwhikau toke taonga te akata, pea mo o whalikiliki. I he ngahi whatala noa mo e wahe whaofo ofa, ko tau inasia i Hawani, ko tuipe whanau, ko i ngata pe aonga ke ki mautolu, ka pe foki ke ni ihi koe au nau mea mai i he whamafola lea, pe he ke o pe. Ka koe whainga maarieni, ko hik mau ingau pito ho mou taimi, ko tui hiri ho mou whanongo mai ke ngahi whatau kei, ko tuku atu, ko kole mua ke tau whahoko ngai whehu i ke pe nolo. Hangepe ko mou Hangepe ko mo mea mai koe nā, koe kole pe e hoko pe ka pai taktaha ai apiako i he whehui pe tau toki hoko at me iai. Koe kole ka pai te ke lava mai ke mai ka, whakahoko mai ho hingoa o ke form fiha, pe a ka pau te ke whakahoko mai ko whehui pe ko hai toko taha i he pe nolo whatau mua ki ai, pe ka pau ko tuanga pe koe whehui ke toki tāri mai ha taha i a ki nau toru lelei au pito pe. Whakatonga pe whakapālangi, kai whamole mole, ke tau hoko mai pe, ka pau te tau kamata pe me he kolis Queen Salo te, pe tau hoko ke kolis ko tupou, kolis tonga, pe he foki ki ria hona, pe tau wha osi mai e a pea ko maulunga o tonga, pe a e toki wha atare, pe kato ni ihi kehe o wiai hanau whehui. Queen Salo te? Tapu atu ki a Lord Vaea mo Lord Whawhanua. Whatapu atu ki a whaiwhekau o ngā te a whanua pia mo o whalikiliki. Kai a tā mo au ke o whahoko atu ai whehui pia me ko Queen Salo te. Koe whehui te whahoko koe taine ako. Pia koe o i o te whahoko atu ki ngoa. Ko ingoa ko Oliver Pakileata. Ko whakangata mai ki Queen Salo te form fitu. Pea koe whehui koe te whahoko atu koe ki tahine ako. Ai koe whehui koe ni o kutuku atea ki a Lord Whawhanua pea mo whaiwhika o ngatea. Ai koe whehui o pehe. What reforms have been proposed by the Tongan Constitution about education improvement or any reform for the education to mark the 150 years of the Constitution. What reform have been proposed by the Tongan Constitution about education improvement or any reform for education to mark the 150 years of Constitution? Koia ve malo. Malo au pito e whehui koe ni me he ko Queen Salo te. Ko tui ko e whehui le ia
o ku kai ke lava ke lea me he pure anga ko hi he ko fai fa ko fatongi atu me ka ko tui plahi pe o ku yai pe ngahi tari ko ni a ku fotu fo ke he pure anga e university he ta o ta pe o ko hiri ko tui e ka mo ngai me a ko ya ko ngai fa la kala ka ya e ko pa pe neongo ke fu mai no ke vine motuan pe na e fa patonu ke ta o nge au ka ko ngai me e au ke ta te au ni manoa e koni studone wa o mai ki ai ko os whakalaka o e a ko ia i tonga kia tu unga whaka university ko tui koe fu koe makamai le moia o gai pa moi ngahi o ku iai e ngahi liliu i he a ko whakaluku fua te whatata ak pe au na tari he ta uni ke iai e ko sirio e kautare ki tape ko advisory committee ko whakakakato ia fua taimi ke ia e kosirio peheni e ko he asi pehe lao e ako kana e teki ai ke whakotu pa whakotu ia i he tauni pe a koutui e kau moia ke ohinga ia ni e kau wako koni me ko screen talo te o lava rewa he taimini ke kau te kautaki ako koe me ngahi ako i kai whapureanga ke ne tālangai pe kono fai tutu uni o tutu uni me he potunga e ako a pureanga ai ko tui ko tahaia o ngahe mea mahu inga o tau ko tau unu mai ki ai ke mahino le vaia o sene tau te au ni manoa ko tau ha mei ai ko ni sutone o ki malava ange ke whakama opo ange ai loto whare o e ako ke ngau e whakataha ange pia ke lava ke sio a whakataha kia tau mua ai au whahoko ia. Kako mea ke ngahi tau pehe o kuiai ha ngahi mea e whakotu e putunga e ako ke whailonga ea ke te au ni manoa koutui. Ke mau koe ke ufu loko lawe i hanga tonu au he koe ke ngau e whoki. Koe whoko minista ko au ia. Ka koutari atu pe hange o kou lawa ke u ki he whanki mea kono kou ilo atu. E kau atu ki ngai fotu tu koe o e ako whaluku fua. Te a mea ke tau, tari ke. Okay. Koe u whamaro ata ki whawhonga koe na me kunsaro te o mai whewhanga koe ni. Ka te tau whoki peki he whaunga ngāua koe ni o ku tataki koe ko ni stutone. Ai uluaki ko te tāno pe ke reform, ko te tāno ke he ririu whakalao, pe ko ha policy. Ai ko ngai policy o ku tataki he poreanga pa me kapneti. Pahange ko e tariko ko mai ko e to e tā Reverend Whaiwhikau Ngatea. O ku ikai ke ma minister ako. Ka hene pehe tau whatonga i he hao koe ni ai ako. Tau pehe talu mi he tai kuonga ko tupo uruaki. Nai humai ako ko uhi ko lotu. Ki mua pa tau lotu na tau me ko hinga o la wai himi ki mua pa tau hiva. E ko uhi i he time ko ia nei ki ke poto e tō tahako tō he laukonga. Na nau whanongo pe pa nau mao e VSC pa nau hiva lewa. Ai ves fola ko ia me himi. O hangi kono lau koe ne tohi tapu, tau whanongo. Pe hau koe me iai, foto u apiako, tau mai kau misinare, kau ngai whawhaiwhikau, me seasi koe ni blue, pe foki ki he katolika, na iai mo kau whaiwhikau ke he pena nau hau. Ai koe hau koe ako, na e tupunga ia mi he tau lotu. Ai o au mai ke kuanga koe ni o Kunsalote, na ne hanga whamamawhai ko hiko ne tare ni tiko he whao maau pa pehe foki ki he ngai whasiu ke iloa pehe ahoni. Ai mai moa koe ni a Kunsalote. O tau step mai mi he lotu, o tau wako ki he tau ulnganga whawhonua, pa mai ke kuanga ko tu pawha, na ne whamalo hi e ai ako higher education, pe foki ki he GPSA,
wharere e pot ngau e ako, o au mai ki a tupau nima, tau ki step hake ki he liriwha politikare, mga whakaukau whakalao, mo konistu tonu mea pehe. Ai koe hao koe ni a koe tonga, oku hiki whakakuonga. Pau tau a oin ke kuonga ko tupau ono, o tau te loloto ange koin ko whotu ai Fofua University whanua, ai TNU, i he pureanga ko osi. Ai koe ngahi whalakalaka i koe nihi ako, kau ki kai ke ngatai, kau hi ki ai ngahi whakarerei, whakaporisi hangi kono whotu koe ni Advisory Committee, peo kei mga ngahi pore ki ako, koe lahi koe lia ki ako, koe fuhu whaka ako, koe illicit drugs, koe ngahi mea koe ia, tene hanga o whaatungia e a kopa koe ngahi porisi koni pore anga o tongi nau whakaukau i he kaha o ke nau hanga o whakarerei e ngahi paparema koe ia pa mo whakaukau i koe ha ai whanua i he kaha o ke tawa koe whanau ke nau hanga ngawe. Pea iai ai whakaukau ko hiu amana ke tāpuni pore anga e atu pore lulu. Kata ai wharea rea, pako ni tāpun pe wharea rea ki te lawa halao ki a ko whahau mai. Ai au, e ngata i whao lau ma reform, e au tōpere ruru tāpun i wharea rea, kau ke amanaki rei ki kaha u e hu mapure anga whao, he tau whiriko i Novema, pa tēnā whakaukau i ngahi reform le lei, ke langaha ki ai mo whai ai a ko, ki ha le volok te maa lunga angi i ko hiri. Ai koe tari ko atu, ko ate furu ate whalukfua, ai anga koe whalakalaka koe a koe tongani, pefo ki ngai whanga maarie, ki ono whakarere a koe ke kahau, pau tau whailonga i, whatonga i, ai ngahi langa ngau ko whahoko, hangi koe university, set up ai ngahi advisory committee, mea pehe, koe hui ke tokoni pe ke reform. Ka ko tui mako ta no koe ki he te au ni manoa o ki ke mantuia pena iaha whakaukau ke reform e a ko koe uhi pe koe tau te au ni manoa koe tau konistu tone. Ka neongo ia o ki ke tuko ngā we e hoko atu pe ai whararaka pa moe ngai wharerei kouku o mai me pore anga koe sio pe ke kahau i whonua pa moe lerei ange a ko ngai whararaka whamamalai koe ia. Malo. Malo au pito koe nei ha whihu i me i toloa, pe ko whepea ko anga o ku mau mai o mo whihu i, koe kore pe taunga akpe whonga tatau, whamore mai, lava mai ke maika, whahoko mai ho hingoa, ke whom whiha, pe ko hai i he penolog whatau mua kia ho whihu i, pe ko on pea whihu i ke nau toki tali atu. Atele pe ko liahona. Yo, malo apito e mawhaka maari o korbe ko whanga ngai tal whatap ko sa whak. Kai tape mua ki la pepe whaka maari ko ni. Ko hingoa ko sene vealag, ko lere mai mi kolfo. Ko wheui ko e ianga ko e tu e tau korisu tōne. E tawal fit nima ki wafe wa nima. Pai kupu au pehe koe tau taina tangata. Ko ianga pe mo wakai kau penal judges. Ke huinga totonu e tau taina. Ko panga sio e toko tahan. Ku
la no to hala e oinga tau taina koe u sese ni oku lahi ono oku mapak mi u seslala tau keke la vengo ge ka be ke tau tape mo tol ke fala lea koe u whakakau ke mboi ai tolosia ke oku mbo oku mawhawhanunga he ope ka neongo ngahi hawa e wahe koni e hai mo tau whakakau whotuitu e uhinga koe tau taina he tau te waki koe ke whamanatu e te au ni manua koe ai kolse tone ko wheui pe koe haa uhinga tō tonu a taina ke tau tolu e tonga ko haa uhinga tō tonu a taina ke tau tolu koe tonga pono whapalangi. What is the true meaning of freedom for me as a Tongian? Koe pe. Te utari no pe kai tu pe ke me atua no pe le vai ki he whehui mahu inga koe na koe tau ataina pe koe whalea taha honga hi totonu kong ha koe he konga uraki koe koni stu tone o ke ai pe eni whaangata ngata. So with your rights and your responsibilities o ngata pe he te o ate whakatata koe ni tau ataina pe koe ke iwi tapaka kau kia e lao e tō ngani ke whahino hino i koe angahi wheitu u koe o tapu ke whahoko ho tau ataina koe ia hange koe ngahi wheitu whakapule anga koe nofo koe i api ke tau ataina pe koe ke tāle o lahi ho te pi kau kia ai aho o whatongia a koe ke ngawe whakapoto-poto ake ho tau ataina koe ia. Heu kia ho kau ngā api. O kia ianga i nofo koe a kainga. O kia ke tonu ke wesia hataha i ho o ngawe aki ko ho tau ataina. So with the constitution o ha mahino mai ai, ai ngahi tau ataina koe o ku ha mahino ai hange koe ni koe kupu koe na iai pe ai talanoa kia e toke tā. O pe he o kui kai ke whangangofu, o kui kai ke ngofu a ia ke hau peha taha taki i koe, o tuwaki i koe ka kovi, i kai ai ha o whainga maalie ke ha he whamau anga. Koe tau ataina e ku ha he koni stutone, ko pau ke ave koe ke whamau anga, ha i ha whamau o whamatala ngahi mea koe nai whahoko ngahi tuwaki, patoki tala me ai koe ha ai mea ai hoko ka koe. Ai koe tau ataina koe ia, ke ha he whamau anga, o te ai moe lau e pou ki ai hange koe lau e polisi. O ke ai ngahi lau e ai kua pau ke mui koe ki ai, ke heka pe koe ho mea lele, o lele he halapule anga, ka oua lewa kua ke whakakakato, a ngahi whia mau koe ke ai ho laiseni, pa ke toki ngawe ake ho tau ataina ke heka ko mea lele o lele he halapule anga. So with laws, with our rights and freedoms, it comes with responsibilities. Heka ke ngawe, what's the word? Heka ke ngawe whaite liha aki. He? Kua pau pe ke whakaukau ma upe e iai ni ihi he wesia ho ngawe ake o tau ataina pa ke ngawe whakapoto-poto ake. Te o pas lewa ki he no pewe. Aro, koe tūnga e lao, pia mohono malu i koe au e whonua, e tunga koe au e tau ataina, ha i he polisi, ka ma e halapureanga. Koe, e whai lao whako e ni tau ataina e na e kai ke tuu toko taha. Ni a ne whi lawe i anai a pia mo e whamaman lai. I taimi koe
na e kei whaia no ngā wea ke whewhakatau aki koe a ka kai uri i Amerika. I hono ngā wea i aki nau tō tuhau sia i nau tolu, o ngā wea i nau tolu, i he ngahi whei tu uia na ke keha nau tau atai na nau tolu. Puke whamaro he mebe me Afrika, awe ki nau tolu fu ngā wea i Amerika. Pea uia ene whelā wei anai he koe tō lahe ka u lotu e whei tu koni wa Savannah, Georgia. Nea ane whekau ake nau tolu pea mwe lao koe ni hono awiki pita ni a pe hifo mea e tu hau kuki tō ngai tawalu o no wā. Aia koe lao koe ni ena ne o mai e fwoi tuunga koe tuange ai kakai na awe puke popula ina tome Afrika, awiki Amerika. Pa o hake ai he kai ngā lotu wai koe pita ni a hifo mai e ki tō ngani. Koe tuunga ena i ai. Koe taua tāina koe ni koe umo tokanga koe ki aiki ki ai ho tau taha walu. Tau anoa, tau atolu. Koe taua tāina koe ia, koe taua tāina i loto, ia koe. Pea ku lahe lawea ai, hako tupo e whonuani. Koe kai ke mo tokanga ke tawa koe ia. Koe rea whabitani a koe discipline. Pea koe mea koe ia kui loto ia koe. O i kai ki alu ko to o mai mea taha ke. O kui loto ia koe pa te ke tauhi ai pe koe me aho. Na whae rea ai koe ki aho ke pe ki ai. O kui loto e tau atai na koe na o atu e o tua maa. Paa koe ki tari bei a taritu. Mamarota ki he ko Sione me Sion, io. Whamanota ki he whehu i mau inga koe na. Ko hi koe tāno koe ki he tau taina o ku loloto apito. Pe ko hinga ni loloto ko hi koe tau taina o ku lea ia ki he freedom, tau te whito ki he lea koe sovereignty. Pe au ku aluk manatu ki he time koe na e tau taina koe ni a Hamoa. Nei kike harea i Hamoa ki he tau taina. Ko taim ko na nau independent ai, nei kike ha nau lea whaka Hamoa nau tau ki he tau taina. Pa na nau hanga rewa whaoi whai rea koe tuu tō tasi. Ai koe tuu tō tasi, koe tuu toko taha, ia te ia pe. Ai pa kapate tau hanga whawhewhora naki ai tuu toko taha, pe koe tuu tō tasi. Ki he sovereignty, pia moe tau taina freedom. Koe sovereignty o ha whanua o tau taina. Ko whanua o tau taina ki nau whahoko e nau mo ui, mo pure i e nau atakai, mo e nau kakai, tairi fia ki ha toi whanua kau noa mai ki ai. Pea ku toi tuhu i mai ki nau whahoko ha mea o ki nau loto ki ai. Koe uhinga sovereignty. Koe ngahi palema whaka mamanlahi koe aho ni o tupunga mihi kai mak with sovereignty. Ko hiu ke i he whanua ai totonu ai kakai i ha kere pe kua whanua. Bos whanongo peko hangai peko e taim koku invade ai peko oho fie Lucia ai Ukraine. Kono mau ia e Lucia ai sovereignty peko tau taina o ha whanua ke. Mos whanongo peki ka inga koe West Papua. Pa moe nau whaingata ia e nau kore ke iaha nau leo. Me he whanua nau malu ai. Pe he whoki ki he taranoa koku lahi takai holo tāno whekawaki pa moe kakai koe ni i West Gaza. Pa moe kau Isleri, kau Arepea, pa moe kakai koe ni i Isleri au koe ngahi palpalema whaka sovereignty. Ai koe sovereignty peke tātaina. E mela peke mau he tangata, pe mela peke mau he whanua ai au kunowhai tangata. Paka pautau hanga o whakatoanga e mau ingai konistu tone. Me he kamata, koe elita konistu tone, tau hape ia he konga uruake konistu tone, ai whaki koe tātaina.
Ko hiu ki whangatangata pe whake tau taina ki tangata tonga, ka whake tau taina ki tonga whalukfua. Aia nai hanga he ruakwha, o tā he mape fo i tapa wha, o ne declare ko tonga ini. Tu totas. Pe koe sovereign nation, the kingdom of Tonga, ke makehe o i kaitoi pure i mea whanua. Hange koe mea koe ni e ikno pere, i he konga ko ia, nei e kau sā, kau empola, ngai haatui. Koe taimia colonization. Na nau loro tonga vahe nau toa maamani. Ma o si amane e, ma o Amerika e, ma o Pitania e. Nau whi auhi. Ka loro tonga ki taim ko ia, tu toko taha pia tonga, ta e tau whi tapa wha, wha o tau konistu tone, pe tau whamon lewa tau tarite, friendship agreement, pe mo Pitania, Falanse, Siamane, ka tau ufonua Amerika, ufonua koe, o nau tau pepe, nau to e tau taina, ai ngahi area mo kakai, i maman. Nau o stoftofi nau tō mamani ke nau, koe mea nau tō. Ai koe whakarea koe ki he freedom, kia te au, ok loloto. Me tau sio whalahi, koe tau taine whonua whalukfua. Me tau sio whaawi ki, koe tau taine ki pepe, ki tonga ko toa pe tangata pe whiwhine. Koe uhi koe tau taine au whake konistu tone. Te neongo ia, hangepe koe ngahi tarite mo ngahi lao whamamanahi, o ke whangatangata. Pea koe whangatangata, koe hike malu i ho tau taina. Ke oua e ova mai, ai tau taina i aha taha ke ne whamalohi i koe. Kau whemau ki ai whangatangata. Ko tau taina ngata pia koe. Ka ke uhinga ho o tau taina ke rea, ke lau i kovi, tu hifo. Mo whareha ngai loi, tuka ki loi mo mea whekau aku maha taha ke. Koe o vai ho tau taina ke mau mai koe lao, koe hiu ke hanga i koe ia, o kolosi ki he tau taina e take. Ai koe kia te au koe whai erito ia, ai me koe freedom. Pau toi whoki peke mea koe na uhinga kia ki mua. E hoku whamaunga pe he tau tui whakanisti ane, pea moe ngahi unganga whakatonga. O nau whenā paspi nau tōruia, i he whaunga koe konistu tōne taim kone o mai ai. Tarum hika matau ki apply pe ai aon. Ego whamaloa tau whehui mawinga kona. Whangamari ko ni ko kole atu ki he ongo whapofonga me apea ko maulunga lia hona. Peke apea ko maulunga tonga ke mo lava whakatoos me mo peke maika. Koe kole ke hoko peo mo whehu i. Wakai peke taimi ko hi peo ko taalo mai mea mo e tau ununa pen ki he au whangatuku me whamapopo e whiawhini. Ko ki moua kok mau ho mo whehu i mea ko ongo ako angani mo kātaki mai pe hange peko whatau kei, hingoa pe mo e formu. Ke form fiha, pe ko whehu i whatonga pe whapālangi ka ko hai i he penolog whatau mua ki ai, pe koe omi peka e tok whahoka atu hatari. Lia hona mo e Tonga High School. Thank you for this opportunity. Thank you for this opportunity. My name is Annalena Mola, and I am a Form 7 student and currently attending Leahona High School. Since we're all gathering here today to talk about the balance of power, with the utmost respect, my question is for Lord Fafonua. And my question is, what is the Tongan Constitution doing today to balance traditional monarchy with what is the Tongan Constitution doing today to balance Tongan monarchy with modern democratic principles?
what is the Tongan constitution doing today to balance Tongan constitution? Sorry. What is the Tongan constitution doing today to balance Tongan monarchy with modern democratic principles? Thank you for the opportunity. My name is Eton Faletau. I am from 7 in Tonga High School. And my question is, what are ways that the Constitution can do or provide in preparing future leaders for the next generation? Malo. Pamarata ki whewhine koe nei. O mai koe whehui. O, tōla he kau penolo hin ki mo whehui mai ki ai. Ka te tare pēu rak whehui, ka tuku atu e whehui koe nana te kua sige. Ai koe whehui wheka aki pēa mo e konistu tōne, pēanga koe ne whakai koe ki he monaki, pē koe poranga whatui, pēa mo e ngahi whiema o whaka demokarati, whamamanahi. Ai koe mea olo aki pē ta whatonga e, ko tonga koe whonua whaka konistu tone whakatui. Pea nei pehe pehe angi koe whamatala koe ni, nei oat koe ane nai. Talpe me ka mata he taim koe nei tuku lolo ai tu i ka i he malmalu e konistu tone o hangi ke toinga whonua au tau i he malmalu e lao, ke pure lao. O i kai ke iaha taha i o lunga he lao. Pea ke te au ia tatau e pe mone a whioga tu i o ki ke pure whao au ia i he whunga konistu tone moi lao. O ke tariui pea ne a whio ke konistu tone moi lao, whatatau ke tau konistu tone, wao mai ke aon. Pea mahako o ku gema ngahi ere meniti ke he ki ai, ka koutui koe mahalo koe whaofiohia ki he ngahi ere meniti whakatemokarati, urua ki whemau ke pure e lao, pea tau mau i tongani whatatau ke konistu tone. Koe ngahi whaunga whatemokarati ange koe whi wharea rea, koe ngahi whaunga i whiri, koe whakahoko koe ngau koe wharea rea, whikao ki pa mono pāsinga i lao, mo mea pehe. Koe ngahi mea a mui o ku ririu pe me taim ke taim. Ka koe mea lahi ki mua patau lava o tala noa ki he whakatemokarati whima o ke rakpule lao. Kia te au koe mea au mau he konistu tone ahoni. Tau mihi kamata konistu tone pure lao. Ka pau te aha ngai whehui te lava o ki whamala alat ka ko tui maha ko i koe tau taimi ko kono tari whaluku fua pe ia whekau aki pa mo temokarati hui. Kia mangahi whemau ia ai temokarati o kiai ne rerei mo ne vai anga o whemau i ke sio whaluku whangataha i he konistu tone uki ke uwhi tānoa ki a taimin ka maka ka pauwhainga maari patau toki au ki ai. Ka kutu mako e wheono ua ke tare atu ia. O ngā tea. Malo au pito e whihui me he Tonga High School, Mr. Faletau, ko ia. Ko e hae mea o ku tau pehe ke kau taki hange ko mautolu. Mautolu ka kau taki mautolu o ka hau. Tau pe fia me hen ko mo ngai whapure anga pe ngau he ngai kau taha pe mautaki ko mautolu. Tapu me ongo ekno pere mau tuke e lot sea o kei si ia wanga whatapu. Ko mautolu koen mea lot vaya mo ofa. Weh, tako tau to upe. Kamata ke mau whaka au mautolu ki mui ka mo ha mai. Ka koe ha mea ke aonga koni sutone ke taki. Ke ngā whataki.
Ma ko mea lele ia ke mo ko fehu I lele ia. Ko ha ai mea ko ni studoni. Ko pau hange ko lawa ofa. Pau ke mo ilo ki ai. Ai ko mea sa ai ho mo alo hange ko ia ko loea. Mo fanki ia ko ia. Ilo ke tau ko ni studone. Pa ko ha ngai tu uni o mai. Lava reva he mehe tau ilo ko ni studone. Ke lava ke tau talangai. O ko tui fuka ko ni studone ko mea. Ni o fuko ko hange tau tala noa ke hange ia. O time lai pepe. Na puna mai pe angelo yao. Hiki ki ko ni studone. O gai e whakakau lelei au pito peia. O gai e ha whaahinga top tapu o ko ni studone. Ka koe lao. Ko tohi lao ko toa pe. O gai pe a ngai mea o pau ke tāla ngai. Ko hiki a ngai koe whehui ulu aki. O wanga whewhe a ene tau whakatoka tatau a mea oku hei e ki taimi oku nau ki whekehe ake ai I he taimi ko ia. Pea koe mea ia oku lerei ai koe ke mou tolo tau tupu, ke mou ilo ke koni studone, mo ako ki ai, ko hi e malava leva ai, aha e tau mou tālanga pa mou fotu mai. Hangahi mea e lava ke lelei pe oku liliu I he koni studone, pe koe te fotu ate ngahi lao. Mantu koe koni studone an koe lawe a ofa, o koe rewa no ngahi lao. Pe I lalo ngai lao o ge ngai tohi ngā ue tutu uni pe koe regulations ko ngai tutu uni ngā ue ia ke whakahoko ke lava fo I lao ko ia o mo ui pe lava rewa fo I lao ko ia o whaka taumua ke nehanga o whaka mo ui pe whakahoko ha fo I principal I he la I he koni stūtoni ai koe ane tafe pe heifo ai ngai fo tutu upako tui koe toko taha taki lerei tene lava ilo ai pe koe ke whai ha o whahinga tu uni ko ke ki kamata ke ki unu ko ia o ai ha mea o ku kango lawa o wha o ku o vaia I he tau ataina koe ai kakai ke he o ke ki whakakau kau pe o whe fo I mea ko ia koe whahinga lau maari e ia mana tuhango gula nei koe uho o koni studone koe ni na e whatu kono uho o lau maari e me lotu wakaristiane Pea o iai ngahi te fto I mea whaka e whika o to tonu mo I kai ke mea o hala mo mea o to tonu o I he lau maari e ia o tau koni studone na e wheinga ke nehanga o puke a mea ko ia. Pea tau whaka amu ko mou tolu koe e taki I he kahau. Mou hoko koe knowledgeable leaders. Koe ke o whapehe tau kau bea u kau takato kau kai ni upe. Ma o tala noa pe kona ke ki alu mahalo o whaikawa, pa ke ki whanonga ki tala noa, pa ke hao pe koe o lere fo I tala noa ko kai. Koe kau taki e ka o uwhe mau ke nau ilo lele mea o nau tala noa ki ai. Nau ilo I ai ngahi tutu ni ngau e ke o hange whao o ki mimi tala noa palafu. Koe ke aunga ia I he kuonga koe ni he tau. Kapate ke alfo ki muri. Ko muri ang motol ko mo eva peki ai very legalistic ange au pito ia tau tol. Ai o tau unu atu e pau peke tau evolve ke pepehe ange. Ai ko mea ko pau ke hanga ilo lele yange ko ha ai mea o toton ke fai ia feitu. Ha no ngai tu toni ngawe pa ko mamata tu pau ka motol e I hena I ka u ha tau kau pare mia kau minista no me minista pe mo au ka kwange ko ke ngofu aya e mau siasi ke hange ku ria ke fe kau ka ko fa kau pe he mo tolu ko na kau fe kau ko kau taki ki mo tolu e ka u pa tau fa amu o mo ilo ke ko ni studone pea o mo lava o tokonia ke mo fanki fai tu uniko e ka o fa peku ki Italia tu peho o feui malo apito Whamala tunga tea, pēk atfo ke whamalo ke whanawa koe, ngai whihui whawho ofa ko mō omi koe ke he penolo I he hauani. Koe tawa maeni ki he konga whaosi koe tau poro kalama. Ka koe whamanata pe whanawa ko, ko ilo pe koe apea ko maulunga pe o tonga na hiki nima I he whihui na e whahoka te ofa whiwa akme ko nistu tone. Ka mo matu ko nistu tone o ku mao pe he interneti.
ke mo mo fe kumi ki ai ka ba mo pai ko media fa sociale fa si TikTok ka mo huo kumi ko ni stutone ke mo lau ko ngai he ange ko me ai ki sea ko ka vengania ko loto fau neongo ku me alo no ho wa eta o por kalama o te ke pe ke vai ua ai ngahi ilo mo tau ke pe mo tala no ale le fe ka aki mo tau ko ni stutone ke tau ina se ho wani ka ko tui o ko hoko ni ke toe fa ata mai fe ma o ke toe lahiange angai fenga mali o tala noa e ko ni stutone mo fa fa ke ki mo tol ke mo fe kumi fa to tolo ki ai ko hiki a at ko ki a fa no ve ma to ki lahiange ho ilo ki ai ko hi hange ko e fa tau ke o ngatea na ke autonu pe o laukonga pe ke ilo lele ki ai fenga mali eni te tukeni ki a teisa tongana singa ko ia e pule o e kautaha ni tia kele a ne fafunga ia tu ai kautaha mitia tongani po media association ke fahoko le fa malo o kahilia na tau kamata ke ai pule anga te tau fa osa ke siasi na lot kamata pe ko malunga o tonga fa mole o kahili ale fa malo ke lava mai mo fa fofonga me kolise tu po toloa ke fahoko e tau lotu tuku malo au fito ko le peke o whakamalmalu I he ngahi tala whakatap kakato nei kamata ke polokalama matu ak mahu inga o e fiafi ko eni. Kai atamo ke talangofua ki he tutuuni ai tahine MC ke o whakakakato atu e whatongia o e fiafini. Ka koe ki mua ke o hoko ki he whatongia o e lea whakamalo ko whaampe ke tuku mahu ki whainga maari. E talo e kuhiki nima mai me whai koe ka hangi sio whao holo pe MC me he kuhiki nima. Koe kaweinga matu ak mahu inga eni pea ko fia ai wakai atu ki he tau kau whakatah mo e penolo koe ni. Tau te fito ki he ongo me mipa hau e ki no pere o tau kau whakatah. O tātai taha mau peke mau ha whahinga hao whanga peheni o tau kau whakataha I mo ki nau tolu, tau mamata peki mo whanongo ki he leti oe nau I whalealea, ta buange mo ki moua, ka koe whainga maarie mātuak maho inga. Na e mea e penolo o tala noa ki he ngahi tafa aki whakaofo ofa koni o koni stutone. Mea Lord Vaea ki he ngahi ngawe na whakahoko e sea stupolo aki o ngahi lingi toto ta wawai o whakama opo a tongani o whakamalmalu ki he koni stutone ta. Mea ofa ki he koni stutone ta valfit nima moni au pito ai ngahi whakatala noa koe ni. Ka ko whakaamu pe ke whakapalanisi. Ke tau tala noa umata ata pe moe mahina moe laa. Ko pau pe ke tau tala noa ki he tawhaake tōnou nou. Koe mea ko toa pe whao e hatangata o wea no tōnou nou. O koe ke tatau e koni stutone moe tohi tapu ke hange hala ia hato e mere. Koe pa ko whakaamau ke ki whakapalanisi. Tarita, taimisi I pe. Koe tau hafe pe ai hivau tau mātuku. Ka tuku mua ki whainga maari e koe ni ke whakatala noa. Mahu inga ai ngahi evolution pe koe ta au mai e koni stutone o au ki he tuunga koe he taimini. Sai koe ngāwe maungo onga ia na e whakahoko e sea stupulua. Kai ke toi leweho tau loto tau tolu ai i ono whotu e koni stutone. Tuku ke mawhai ke ne tataki a ke kakai whanua. Ka na iai e tuunga na ne toi hanga pe o mau I koni stutone koe ni. Iai ngahi mea ke ka koe taimi koe na e whakamalohi ai kau whai whekau e ni ihi ke ngā unu me seas wasiria na ki he seas tonga. Ia ni ihi na kai ke nau loto ki ai na whakahe ki nau tolu. Waiho nau ke I hako he taimini. Koe taimia koe na I ki manga ai tapuang hu mo ia o ova ia he koni stutone. Pea koe ne whaka mo oni ia koe tangata pe neongo koe tui. Pea na iai lewa ne kaunga ana ia ki he taau mai koe ne koni stutone au ke tuunga whakate mo kalati koe ni somewhat
Democratic o tau iai koe I he taimini. Sai koe tau whanonga mai koe ia, te keke lawe ha taha ia ki he liliu koni he wāwhongofulu. Nei ki lawe kia ia ofa, ka kou tui, koe liliu lahi ia ki he koni stūtone he lifetime o mo ki mo tolu koni whanau. Wāwhongofulu pēni, tau pēne viha. Tahanima, me iai, tau keisi au pito me he liliu lahi koni. Sai ki mua he wāwhongofulu, koe whaunga o wharea rea. Nei toko taha ua whiri e hene awhio, whiri mea pare mia, moe kau minista, iai moe ongo ko wana e toko ua. Toko hiva, whiri ia, koe ho igno pere ia. To inga lewa ka kai whanua, nei whakafofongai piki nau tolo e toko hiva. Te tau lava peo sio ai ki he whetau mongosi e palanisi, o e balance of power he wharea rea. Tau tok tā noa, tau tolu he tangata mo e whewhine he taimin, kau tau tala noa tau tolu I he ki mua ne wāwhongfulu. Sai, nei lahi hao no whakangai o e whaunga koe ni. He nai pule pene awhio ki he kau minista mo ek pare mia. Ta tau e pepe koe hae nau whainga performance, koe ntok pehepe whakawhisi, koe ntok whawhisi ia. Sai, ta wau mai ai ngahi ta au mai ko ni wa ke liliu lahi pa ko te fito ia liliu ke ko instituto ne wa fongofulu ke faka toko lahi ai kau faka fofonga o ka kai fonua ko nau tolu nau toko lahi taha I fonua o alhaki ai ko ta o toko taha fitu pa tau faka malo ia ai hau ko nga fonua tupo nima I hene momoi ai konga lahi no mafai ke o tento e firi e paremia pea moe kau minista, tukuange ki he kakai kou whiri atu e ho igno pere, pea moe kakai whanua ke whiri mei ai. Tok averewa kene awhio, kene entos. Koe tuu ia koe I he tau ngā unu mai ia, koe li liu lahi e wāwhungofulu, ke mahu inga peke mau ilo ki ai whanau. I he taau mai koe ni e tau whiliuli waki I he konistu toni. Hange koe mea e pēnolo, he kai koe ngata ia li liu. Te tau ngā unu pe moe alo ai taimi, pe lahi ngahi wheu ia neongo si I koe ni ai taimi koe ni tuku mai ke tau tala noa e koe ni stūtoni. Kai ke, koe ki mea pēna au whie tāna ke tau ke whakapalanisi ai anga e tau tala noa. O kuiai ai mālohinga, o kumhau inga pe ke tau te ilo whanau ai vai anga. He ka pahe ke tau ilo vai anga he ke tau lawa te tō whakalakalaka ki mua. Kai ke, ko anga ia e ku ki whakamā opa opat pe ia aku kātaki pe oi egno pere pe he whoki ki he ongo pe nolo, ongo whewhine. Koe whainga maari e koe ni, te whoku mai lewa ki o whatongia koe nei to tonu koe ki whakahoko. O ko whakafofonga I atu ai balance of power. Pe whoki ki he kau taha mitia tonga I he whakamālolo tohunga ia. Ki he uluaki pe whakamalo, ke tau kau penolo whaka ofa o e whiawhini, ongo ho eki no pere vai a pe he whoki ki no pere whakawhanua. Ko mo taimi o mai maa ki mautolu I he whiawhini, o ku mātua ki mahu inga. Pe he whoki koe ki whakasi ia e taimi e tau ongo whewhine, ongo helo he ngahi ngau e koe ni o NGO, toke tā unga te akata, ka koe whaiwhikau, pe he whoki ki ofa Guten Bale. Koe tumtumo e whakamalo he whiawhini, koe wakaiat ki homo ngahi fofonga whanau, koe mo tolo e kahau e whanua. Ko homo asima he whiawhini, ko ilo ko sia ni toko lahi mo tolo es inspire, ke mo hoko koe kau takile le whanua. Ngahi mono koni whai ke koni stūtone, whai ki ai tala no he taimini, ko tui te mo, iho mou ma, ke mo hanga whakalelei he tau whanonga. He kei ke tau tuu mau tau tolu he tu unga koe tau ia he taimini. Ko pau ke tau ngā unu whakalelei mo e tau e taimi kai kei whakaotua whoki. Ko ia e whakamālo atu ki he kau whai ako, mālo ho mou tuk taimi ka mou o mai ho mou whanau ke ngahi polokalama koe ni. Pe whoki ke he tau ngahi leti o, hono tukuangi atu ai polokalamani ke whanongoa e tongani, pe whoki e ting nau tolu nau kau mai I muri I ngahi polokalama laivi. Ko ia e whakamālo ke ting mou tolu hono kua toa pe, o whātu kai tatau atu.
whatolo at pe yongo no pele ka mai whaifkau pe kia ofa pia mo ki mo tolo no kotoa a ki mo tolo ku whai a koi ai koni stūtone ki kaha oe whanua kou whatongia pe whatongia whatupa ke pia moia pia kou lava mai pe ke whawhawhonga te kosko tupo no pele vaia i kol whamoi na maulava mai pe mo mau whehui ka nei ke mau mai mo mau vae ke mau lava mai mo e whehui ke moani pia lave i peia e pastenia ko ai se swesiliana kosko tupo from the bush mau si whakalongolongo pe fu matahu au pito ke mau whakahoko a te si meu toi rea whapalangi koe ngahi kau ngā ko te asire pe mau toi hifo he tua sea e sea ka mai no pele vaia ko whamalo pe me ki mau tolu o ku mau nofo ilo ki aku pe me whanau ko so innocent and they're just inspired ke ako ke ilo ki me an pe mau whamalo lahi ki mau to ki he media association i whainga mali o he fiafin ke mau kau mai ko wakaita i heni koe kau helo nia i historia vemwe politics. They are here, but they're very humbled and then be whainga mali e mai whanau. Ek se au koe e fiafin ko whanong ko na panga mali ai tālanga ia o e fiafini ko palanisi ia i hono whakakato e rea whamalo. Ia i pe goni stūtone na i tohia he tau e wafe wanima ko hiri. Pau koe ke toi tālanga ia pe palanisi, whakapalanisi whewhe. Pau tau monu ia i tonga whanua monu ia. Koe tau o tuaki a sihova. Ke tau lotu, pia ku whahok mai mo ki o ngongo lelei pia mei he MC, koe mo mea tokoni, pia ku tui koe taimia e tok lea e kosko tupo. Ke tau lotu e o toa mafi, koe hūwhanga anga koe o tonga. Pia koe kai ki toi ai moa mea, tene lava ki whakapalanisi, ai lolo tonga, mo mau kuohili, pia mo mau kahau, nau i loto whaleni. Ka koe hawhio nā toko tāpe. Whamanat kia dek mau tolu, e he pseli, no hik tohi e semisi. Ka o ka pau mau wakiri pe te mau viviri ki he kātaki. Mau wakai ki siope. Mau wakai kia dek nau tolu. Nā nau kātaki e mamahi. He ofa u pia ofa ngofua ai awhiona. Ke whanua ko tonga. Pia moe ngahi lelei, ko mau to whanga i pe mehe a whiona. Mo whamooni atu, i he whiawhini. O kei monu ui a pea tonga ko hi koe a whiona. Whai tau koe kina mai mua. E sea whalea lea kau maa, Lord Vaia, paestenia koe sea spesiliana kau maa o whalikiliki. Pea moe ngahi koloa ko tō pea mona o ngahi fufunga. Tawange ke whaaonga ia e whanau ako ka koe kahau e whanua o tonga. Peke mau ako mi ai, pia mau mo ui aki, ai koni stūtone, pia moe tau ataina ko whuaki e awhiona. Whai tau pe kina whok pia moe mea tokoni ko teu e whaleni. Ka mau katoi nas mi ai, hoko pe moe ea ko hafufunga iwi, whakoloa aki e halwhanunga e aho. Koe mau lotu e whai hua whasisu kais, ko mau eik mo whamo ui. Amen. Pia koe kresio tau eki, o whai o tua, wheo me lau mali e mau nioni, e tek mau tau ko toa pe e whai peo tai ngata. Amen. Koe kakato ia e whatongia koe a whiwhini me he programa ma ke he koe ni ai a Press Media Club ai a kulawa ke whahau koe ni e mahina kotoa i whakatau mua i ngai ka venga ke he kepe e aonga ke hako tupo e whonua ka e tau te whito ke ak nau tōle whanau ako ko nau whawhonga mai ai hako tupo e whonua i ngai whataanga pehini i ngai ka venga ke he kepe pe i he whiawhini koe ka venga koe hala whanonga ai konistu tone o tonga mai amalaki whamanatu koea ai ta o te au ni manoa o e konistu tone mi ai whamaloa te o mō mea mai me i Asian tonga mo kau pe nolo koea e whiawhini e ignopele
vaia e no pele whawhanua whaiwhekau toke tā unga te a kata ka pe foki kia o whakutempela likiriki. Kau whaiwhatongia me komsoni whamfularea atonga Hilda Minoneti ka pe foki kia maile taufa ko manatu waka soakai aki me tā koa mele waka havili ka malopito mo mea mai ka mo mea.